За бүгд 7 дугаар хичээл, 8 дугаар хичээл байна тий. 8 дугаар хичээл нь болохоор итгэлийн тухай. Итгэл гэж юу вэ? 우리 집중하기 위해서 또 구호 한번 외치고 시작합니다. За бүгд анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд юу хэлэх ёстой вэ? 말에는 능력이 있습니다. Өөрөө хэлдэг байгаа тий. 가정의 복음화, 민족의 복음화, 세계의 복음화. 우리 한번 외치고 시작합니다. За 가정의 복음화, 민족의 복음화, 복음화, 세계의 복음화. 내가 주인공이 би 되자. гол дүр болёо гэж. 아멘. Амен. 반드시 그렇게 하나님이 우리 모두를 쓰실 줄 믿습니다. За яг энэ хэлсний дагуу бурхан бид нар дээр биелүүлэх болтугай. Амен. 이번 8강은 믿음입니다. За 8 дугаар бүлэг болохоор итгэлийн тухай. Итгэл. 제가 지금 요한복음 3장 16절을 가지고 풀이해서 지금 강의안을 만들었습니다. За Иохан 3:16 дугаар ишлэлийг одоо дэлгэрүүлээд энэ хичээлийг бэлдсэн байгаа. 믿음이 무엇인가에 대해서 성경적으로 함께 나누고자 합니다. За итгэл гэж юу вэ гэдэг талаар Библийн талаар юу гэж хэлсэн талаар ярилцсанаа. 간략하게 먼저 소개해드리면 믿음은 하나님과 그리스도를 아는 것입니다. За итгэл бол хамгийн чухал бол бурхан ба Есүсийг мэдэх явдал юм а гэж. 믿음과 말씀은 불가분 즉 떼어질래야 떼어질 수가 없는 하나입니다. За итгэл болон үг бол салгаж болохгүйргүй холбоостой юм а гэж. 믿음의 단계가 있습니다. За итгэлийн одоо үе шат байгаа. Үе шат. 지적, 동의, 신뢰. За энэ гурван зүйл байгаа. Мэдэх одоо итгэл ус алшгүй тэгээд оюун ухаан хүлээн зөвшөөрөх найдах гэж байгаа. 우리는 이런 인 과정을 항상 통해서 54-р хуудасанд байгаа энэ хүснэгт болохоор. 성화되어 예수님을 닮아갑니다. За хажуу түүнээс нэг асуучих. Итгэл гэж юу вэ гэж асуучих. За энэний хариултыг бүгдээрээ үзнэ гэсэн байгаа. 우리 하나만 더 넘겨주시면 감사합니다. 우리가 감사합니다. 이게 대답 답을 얻을 것이다. 네, 감사합니다. 우리가 가끔씩 그런 얘기하죠. 믿습니다. 믿습니다. 이야기하죠. 자름다 бид нар итгэж байна гэж ярьдаг те. 그런데 뭘 믿는 거야? 라고 물어보면 харин юунд итгээд байгаа юм бэ гэж асууж болно. 말문이 막힐 때가 있습니다. ингэж өөрчлөгдөх тохиолдол байдаг. 예수님은 무턱대고 믿는 게 아닙니다. Тэгэхээр бид нар Есүс зүгээр сохроор итгэж байгаа зүйл бол биш. 성경에서 말한 대로 믿는 겁니다. Библиэлд бичсний дагуу л итгэж байгаа. 그래서 오늘 이 믿음이 얼마나 중요한지 이 믿음에 대해서 Тэгэхээр энэ итгэл гэдэг бол маш чухал зүйл ээ. Итгэлээр аврагддаг гэдэг учраас итгэлийн талаар зөв ойлголт байх хэрэгтэй. 성경적 원리를 가지고 한번 나눠보겠습니다. За энэ Библийн Библийн үндсээр бид нар итгэлийг сурья. 믿음은 언제 더 드러날까요? Тэр итгэл бол хизээ гарч ирэх вэ? 환란이 왔을 때, Итгэл хизээ илэрх вэ гэхээр зовлон тохиолдох үед илэрч гарч ирдэг. 고난이 왔을 때, Зовлон бэрхшээлийн үед итгэлтэй байна уу, итгэлгүй байна уу гэдг нь харагдана. 이런 분들이 계십니다. Ийм хүмүүс байдаг. 평상시에 예수님 잘 믿다가 Жирийн үед бол Есүс сайн итгэдэг. 조금 어려운 일이 오면 Жохон бэрхшээл тохиолдох юм бол 교회를 안 다니고 예수님을 안 믿는 사람이 있습니다. Есүст итгэхгүй цуглаанд явхаа болчдөг тийм хүмүүс байдаг. 그런데 오히려 환란이 찾아왔을 때 Бас эсэргээрээ зовлон тохиолдох үед 예수님을 더 잘 믿는 분이 계십니다. илүү сайн Есүст итгэдэг хүмүүс байдаг. 우리가 후자였으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид нар хоёр дахь хүмүүс байвал зүгээрээ. 욥기서를 보면 욥이 Тэгэхээр Йов номыг харах юм бол 하나님도 인정한 믿음의 소유자였지요. Йов ч гэсэн итгэлийн нэгэн баатар байсан. 근데 하루아침에 한 날 Нэг өдөр л Йовд 그 수많은 재산을 다 빼앗겼습니다. маш олон эд хөрөнгөө булаалгасан. 10명의 자녀가 바람에 지붕이 무너져 그 자리에서 다 죽었습니다. Тэгээд ингээд хүүхдүүдтэйгээ найрлаж явах үед дээвэр нь нураад бүх хүүхдүүд нь нас урцсан. 욥의 종들도 다 빼앗기고 죽었습니다. Йовын зарц нар бүгдээрээ одоо дээрэмчнэрт олзлогдоод үхсэн. 욥은 또 질병에 걸렸습니다. Йов өөрөө өвчин туссан. 살이 썩어 들어가는 욕창. Арьс нь ингэж өмхирдэг ийм өвчтэй болсон. 온몸에 구더기가 기어다니는 Бүх одоо
биеийн захтандаг ийм 뼈가 өвчтөй 다 болсон. 보이는 За одоо энэ ясаар ч гэсэн бие мааждаг 그런데 өвчтөй болсон. 욥은 끝까지 하나님을 부인하지 않습니다. Гэхдээ Йов эцсээ үрдэл бурхныг эсэргүүцээгүй. 그리고 욥기 42장에 보면 42장으로 끝나잖아요. 42장에 보면 욥이 하나님께 그렇게 고백합니다. Тэгэхээр Йовын 42 дугаар бүлэг дээр Йов ингэж хэлсэн байгаа бурханд. 욥기 3장부터 37장까지 네 명의 친구 엘리바스, 빌다, 소발, 엘리후가 찾아와서 욥을 계속 비난하지요. Тэгэхээр Йовын 3-аас эхлээд 20 дугаар бүлэг хүртэл гурван найз нь болохоор Йовыг ирээд дандаа шүүмжилдэг. Чи ийм учраас ийм хэцүү зүйл чамд тохиолдож байна гэж хэлдэг. 그 이야기를 듣고 있던 하나님께서 Энэ бүх зүйлийг сонссон бурхан 38장부터 욥을 찾아오셔서 38 дугаар бүлгээс эхлээд Йов дээр ирээд 직접 하나님에 대해서 말씀해 주십니다. шууд бурхан өөрхөн үгийг Йовд хэлсэн. 그때 욥기 42장 욥이 이렇게 고백합니다. Тэгэхээр 42 дугаар бүлэг дээр ингэж хэлсэн байгаа. 내가 그동안 귀로만 들었사온데 Энэ өнөөдрийг хүртэл би бурханы тухай чихээрэл сонсч ирсэн. 이제는 눈으로 하나님을 배웁니다. Одоо би нүдэрээ бурханыг харлаа гэж хэлсэн байна. 이게 고난 가운데 성장된 욥의 믿음입니다. Энэ болохоор зовлон дунд өссөн Йовын итгэл байсан байна. 여기에 계신 우리 모든 여러분들도 믿음 가운데 고난 가운데 혹시 있다라면 더 예수님을 찾고 찾으시기를 부탁드립니다. Энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ хэрвээ зовлон тохиолдох юм бол илүү Есүсийг хайж Есүстэй уулзсан хүмүүс байхыг өрөөж байна. 자, 믿음이란 타 종교. 이 땅에 종교가 어마어마하게 많잖아요. За итгэл гэж байна те. Итгэл гэдэг нь болохоор энэ өөр шашингуудад итгэлийн тухай бас байдаг. 하나 더 넘겨주시면 감사합니다. 그런데 우리 기독교만 믿음 이야기를 합니다. Гэхдээ бид нар Христ итгэлж хүмүүс л зөвхөн итгэлийн тухай ярьдаг байгаа. 기독교만 믿음 이야기를 하고 다른 종교는 행위를 이야기합니다. Зөвхөн Есүс Христийн шашин л болохоор итгэлийн тухай ярьдаг. Бус шашингууд үйлсийн тухай ярьдаг байна. 성경은 분명 이야기합니다. Библиэлд бол яг тодорхой хэлдэг. 하나님을 맹목적으로 믿는 것이 아니라 Бид нэр бурханд бол зүгээр хий хоосон итгэж байгаа би сохроор итгэж байгаа бол биш ээ. 하나님과 그가 보내신 자 예수님을 아는 것이 믿음이라고 합니다. Бурхан ба түүний илгээсэн Есүс Христийг мэдэх нь итгэл юм а гэж хэлсэн байгаа. 또 영생을 그렇게 표현합니다. Бас мөнхийн амийг ингэж хэлсэн байгаа. 영생은 Мөнх ам гэдэг нь 하나님과 Бурхан ба 그가 보내신 자 түүний илгээсэн хүн 예수 그리스도를 아는 것이다. Есүсийг мэдэх нь мөнх ам гэж хэлсэн байна. 안다라는 표현이 믿는다라는 표현입니다. Тэгэхээр мэдэх гэдэг үг маань итгэл гэсэн үгтэй адил гэсэн үг. 믿음은 그리스도를 아는 지식입니다. Итгэл гэдэг мэдэх гэдэг маань Христийг мэдэх мэдлэг юм. 구원의 길은 오직 예수님이란 이 지식을 우리에게 가르쳐 줍니다. Авралын зам нь зөвхөн Есүс юм гэсэн энэ мэдлэгийг зааж өгдөг. 그래서 누구를 믿느냐가 굉장히 중요합니다. Тэгэхээр хэнд итгэдэг нь хамгийн чухал. 우리의 믿음의 대상은 예수 그리스도이십니다. Тэгэхээр бидний итгэлийн одоо объект маань Есүс Христ юм. 절대 다른 사람이 이 자리에 올 수 없습니다. Ямар ч хүн энэ итгэлийн тэр объектэнд орох боломжгүй. 그런데 이단들은 자신들의 교주가 하나님으로 믿습니다. Гэхдээ гаж урсгалын болохоор үүсгэн байгуулагч тэр хүнээ итгэлийн объект болгочдөг. 이따가 제가 시간 되면 그 부분을 설명하겠지만 이단들은 사도신경 주기도문을 고백하지 않습니다. Тэгэхээр гаж урсгалын болохоор элч нарын тунхаг Есүс Христийн залбирал Есүсийн зааж өгсөн гуйлт эдрийг бол хийдэггүй байгаа. 사도신경 안에 성부 하나님, 성자 예수님, 성령님의 신앙 고백이 담아 있기 때문에 Ягаад гэвэл элч нарын тунхаг дотор эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнсний энэ авралыг бичсэн байдаг учраас тэд нар уншдаггүй гэж. 그 성령의 자리에 교주가 와야 되는데 고백하면 안 되겠지요. Тэр ариун сүнсний оронд тэр үүсгэн байгуулагч нь хүн байх ёстой байтал бид нар ариун сүнсэнд итгэдэг гэдэг үгийг бол хэлэхгүй тул элч нарын тунхыг бол уншдаггүй гэж. 그리고 이단들은 오히려 우리 기독교를 공격합니다. Эсвэргээрээ гаж урсгалынхан Христ итгэлийг бол довтолдог баг. Христ итгэл 무엇을 공격하느냐? юу руу довтолдог вэ гэвэл 야, 사도신경이 성경 어디에 나와 있어?
Энэ элчнэрийн тунхагч нь Библиэлд хаана байгаа юм бэ гэж. 사도신경 성경에 없잖아. 이렇게 반박합니다. Элчнэрийн тунхаг бол Библиэлд байхгүй байж тээ гэж ингэж хэлдэг байгаа. 저는 그렇게 하는 그 이단 목사들에게 그렇게 얘기합니다. 참 무식하시군요. За тэгээ тэгж хэлж байгаа хүмүүст би хэлдэг байгаа. 교회에서 공부 안 하십니까? Монхог байна. 교회에서 공부 안 하십니까? 라고 이단들에게 묻습니다. Өөрхөн та нар цуглаан дээр хичээл хийдэг юм уу? 예, 맞습니다. 성경에 사도신경 없습니다. Чиний хэлж байгаа зөв. Библиэлд бол элчнэрийн тунхаг гэж бол байхгүй. 그런데 올 정통 교회에서는 사도신경을 고백합니다. Гэхдээ уламжлалт чуулган дээр бол элчнэрийн тунхагийг бол уншдаг. 사도신경이 왜 만들어져서 우리 기독교인들이 고백하고 있을까요? Тэгэхээр яагаад элчнэрийн тунхаг яагаад бий болоод итгэгч нар яагаад түүнийг тунхагладаг вэ? 지금도 이단들이 많습니다. Одоо ч гэсэн гаж урсгалынх бол дандаа ингэж үгүйсгэж ярьдаг байгаа. 그런데 초대교회도 성경을 보면 이단이 참 많았습니다. Тэгэхээр анхны чуулганы үед ч гэсэн маш их гаж урсгалынхан байсан. 대표적인 이단이 영지주의자였습니다. Тэгээ тэдний хамгийн толгойлогч нь болохоор сүнслэгийг дүйлгдэг ийм гаж урсгал байсан. 예수님의 인성을 믿지 않았지요. Есүсийн хүн чанарт итгэдэггүй. 부활하신 예수님을 유령이라고 그들은 그렇게 주장했습니다. Дахин амьсан Есүсийг болохоор зүгээр хий үзэгдэл гэж ярьдаг. 그런데 예수님은 실제로 부활하셨거든요. Гэхдээ Есүс бодитоороо махан биеэрээ амьсан байгаа. 아무리 가르쳐도 교회 안에 이단들이 침투해서 성도들의 마음을 미혹시킵니다. Хичнээн зааж өгсөн ч гэсэн гаж урсгалынхан чуулганд орж ирээд итгэгчдийн одоо зүрх сэтгэлийг бол хөдөлгөж хуурч эхэлдэг байгаа. 그래서 목사님들과 신학자들이 고민을 했습니다. Тийм учраас пасторууд болон бурхан судлаач нар, теологчид хоорондоо ярилцаж байгаад 우리는 지금 21세기를 살아갑니다. бид нар одоо бол 21-р зуунд амьдарч байгаа. 주 예수님 이 땅에 오신 후 4년째 주 4세기 주 4세기 때 400년이 지나서 Тэр Есүс ирсний дараа 400 жилийн дараа 4-р зууны үед элчнэрийн тунхагийг бол гаргаж ирсэн баг. 목회자들과 신학자들이 함께 모였습니다. Тэгээ пасторууд, удирдагч нар болон одоо бурхан судлаач нар, теологчид хоорондоо нийлээд 성도들을 지킬 신앙의 고백이 필요하다는 걸 느꼈습니다. энэ итгэгч нарын итгэлийг хамгаалах итгэлийн тунхаг байх хэрэгтэй юм байна гэж. 그래서 마태복음 16장 16절 베드로의 신앙의 고백을 모태로 삼았습니다. Тийм учраас Матай 16 дугаар бүлгийн 16 дугаар ишлэлээр Петрийн нөгөө итгэлийн өчлийг дээр тулгуурлаж 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. эзэн та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэсэн Петрийн тунхаг дээр 이 고백을 토대로 해서 사도신경이 만들어졌습니다. энэ итгэлийн суурин дээр элчнэрийн тунхагийг бий болгосон гэж. 그리고 성도들로 하여금 그 신앙의 고백을 하게 했습니다. Тийм учраас энийг болохоор элчнэр нөгөө итгэгч нартаа заавал чэйжлүүлээд уншуулж хэлсэн байгаа. 이제 이단들이 사도신경 너희들 왜 해 하면 이렇게 대답해 주셔야 됩니다. Тэгэхээр гаж урсгалын та нараас асууж болно. Энэ элчнэрийн тунхагийг яагаад уншиж байгаа юм бэ гэх юм бол та нар ингэж хариулаарай. 그래서 좀 따분하고 지루할 수 있지만 이런 공부가 그래서 필요한 겁니다. Тийм учраас жоохон уйдгартай сонирхолгүй ч гэсэн ийм одоо сургалт бол их чухлаа гэж. 또 이야기가 나왔으니까 한 가지만 더 우리가 짚고 넘어갑니다. За дахиад нэг зүйлийг хэлье. 하나님의 교회 이단들이 성탄절을 가지고 십자가를 가지고 우리한테 이단이라고 공격합니다. Тэгэхээр бурхны сүм буюу ээж бурхныхтэй Христмас баярыг болон загалмайг үгүйсгдэг баг, шүүмжилдэг. 야, 너희 교회 다닌 애들 12월 25일이 예수님 탄생일 아니잖아. 12월 25일. 5일. 예. Тэгээ тэд нар хэлдэг байгаа. 12 сарын 25 чинь Есүсийн мэндэлсэн өдөр биш шүү дээ. 맞습니다. Тэр бол үнэн. 예수님의 탄생일을 성경은 감추고 있습니다. Тэр Есүсийн төрсөн өдрийг болохоор Библиэлд бол нууцлсан байдаг байгаа. хэлээгүй. 그런데 신학자들이 역추적해서 그렇게 이야기합니다. Харин одоо бурхан судлаа теологчид болохоор ингэж судалж үзээд 예수님은 2000년 전 Есүс 2000 жилийн өмнө 아마 3월에서 4월 정도에 태어나실 것이다. 3 сараас 4 сарын хооронд л төрөх бахта гэж. 이것이 알겠습니다. 정통 신학교 교수님들의 견해입니다. Энэ бол уламжлалт бурхан теологчдын дүгнэлт юм аа.
그런데 왜 12월 25일을 우리가 성탄절, 예수님의 탄생일로 기념이에요. 그날이 성탄절이라는 게 아닙니다. 기념입니다. Тэгвэл та нар яхаар 12 сарын 25-ныг Иесусийн амлалтын баяр төрсөн өдөр гэж тэмдэглэдэг юм бэ? Энэ бол зөвхөн Иесусийн төрснийг билэгдэж дурсан санах өдрөө гэж. 거기엔 또 사도 바울 목사님의 한 알의 씨앗이 담겨 있습니다. За Паул ч гэсэн ингэж хэлсэн байгаа. 우리 사도행전을 보게 되면 에베소 교회 목사님과 장로님들이 사도 바울 목사님을 붙잡습니다. За тэгээд Үлс номон дээр болохоор Паулыг одоо чуулганы ахлагч нар цуглдуудаад 사도행전 20장입니다. 거기에 나왔습니다. Үлс 20 дугаар бүлэг дээр байгаа. 그 에베소 교회 목사님과 장로님들에게 이별을 인사를 합니다. Тэгэхээр Эфес одоо чуулганы ахлагч нарт болон Ерүсалимруу зориулаад ингэж мэндэлсэн байгаа. 예루살렘으로 간다고 합니다. Би Ерүслэм рүү явхаар болсон. 울면서 붙잡습니다. 가지 말라고. Тэгэхээр тэр итгэгч нар болохоор явж болохгүй явуулж өгнэ гэж хэлсэн байгаа. 그때 사도 바울은 고집을 꺾지 않습니다. Тэгэхээр Паул болохоор шийдвэрээ өөрчлөөгүй. 내가 예루살렘으로 가면 죽는 거 알지만 Би Ерүслэм рүү явхад үхэл намайг хүлээж байгааг би мэдж байгаа ч гэсэн 로마에 가서 로마 황제에게 복음을 전해야 되기 때문에 Ромд би сайн мэдээ тарах ёстой учраас 그 우는 그들에게 사도행전 20장 24절과 28절을 보면 тэгээ Үлс номыг харах юм бол Үлс ном 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니한다라고 고백합니다. би сайн мэдээг тарахдаа өөрийнхөө амийг юм чинээ би бодохгүй гэж хэлсэн байна. 그리고 28절 사도행전 20장 28절에 보면 하나님이 자기 피로 세운 교회를 보살피라고 당부합니다. Үлс 20-28 дээр болохоор Бурхан өөрийнхөө цусаар бий болгосон чуулганыг өөрөө хариуцах болно гэж хэлсэн байна. 사도 바울 목사님은 로마 시민권을 가지고 있었습니다. Тэгэхээр Паул болохоор өөрөө болохоор Ромын иргэн байсан, иргэн шилтэй байсан. 그래서 그 시민권 때문에 이 바울은 어디에 가서 재판을 최종적으로 받느냐? 로마에서 받습니다. Тийм иргэн шилтэй учраас хаач очсон Ромын хуулийн дагуу 그곳에 가서 яллагдах боломжтой байсан. 로마 황제 앞에서 당당하게 예수님이 구주라고 밝힐 계획이었습니다. Тэгээд тэр одоо иргэнийхээ эрхийн үндсэн дээр Ромын цайсарт очоод Есүс бол аврагчаа гэдгийг гэж баттай хэлэх боломжтой байсан. 시간이 흘러 로마 황제가 예수님을 믿게 되었습니다. За тэгээд цаг хугацаа явсны дараа нэлээд хугацаа өнгөрсөний дараа Ромын цайсар болохоор Есүст итгэсэн байна. 아니 예수님을 믿고 보니까 우리가 그동안 우상을 숭배했구나. Есүст итгэсний дараа бид нар хиймэл шүтэн шүтчихсэн байна. 태양신을 섬겼습니다. Нарны бурхныг шүтдэг байсан. Тэр үед Ромчууд 겨울에 해가 가장 긴 때가 언제인가? тэгээд өвлийн хамгийн одоо нар сар хамгийн урт вэ гэдэг өдрийг харж агаад 몇 번의 날짜가 변경이 있었지만 тэгээд яг цаг хугацаа тэр үед өөрчлөгдсөн боловч 최종적으로 12월 25일을 우리가 더 이상 태양신을 섬기지 않고 тэгээд яг ерөнхийдөө 12 сарын 25-наас эхлээд бид нар одоо нарны бурхныг шүтгэхгүй гэж шийдвэр гаргаад 예수님의 탄생을 기뻐하는 날로 정하자, 기념하자 이렇게 해서 성탄절이 된 겁니다. Есүсийг төрсөн өдрийг ерөөсө дурсан санах өдөр болгоё гэд 12 сарын 25-ны өдрийг сонгосон байна. 하나님의 교회는 너희들 왜 그날이 아닌데 왜 그날을 하냐? 그럼 우리는 그렇게 Тэгээ 대답해야겠죠. бурхны сүмийнхэн болохоор тэр өдөр Есүс төрөөг байхад та нар яагаад 12 сарын 25-ныг Есүсийн төрсөн өдөр болгоод байдаг юм бэ гэж бол шүүмжилдэг байгаа. Тэр бол дурсан санах өдрөө. 언제인지 모르니까 그날을 기념하는 것입니다. Хизээ гэдгийг мэдэхгүй ч гэсэн тэр өдрийг төрөлтийг дурсан санах өдрөө гэж бол тэмдэглэдэг бид нар бол. 또 그들이 하나 주장하는 것 중에 하나가 왜 십자가를 밖에다 딱 세워놓느냐 그렇게 이야기합니다. За тэд нар болохоор ягаад ингэж загалмайг ингэж гаднаатаа босгоод байгаа юм бэ? Загалмай чинь хиймэл шүтэн биш шүү гэж ингэж ярьдаг байгаа. 아무 형상도 만들지 말라고 했는데 Ямар нэгэн дүрсийг бүтээ гэж хэлсэн байхад ягаад та нар загалмайг шүтээд байгаа юм бэ гэж хэлдэг байгаа. 제가 사는 군사는 기네스북에 올라갔습니다. За энэ хүний амьдардаг Гунсан гэдэг хот болохоор Гиннесийн номонд бичигдсэн юм байна. 인구 비례 교회가 엄청 많습니다. 인구에 비해서 교회가. Тэгээд хүн амынхыг бодох юм бол чуулганы тоо маш ихээр хамгийн дэлхийд хамгийн нэгдүгээрт орж Гиннесийн номонд бичигдсэн байна.
한 집 걸로 하나씩 십자가가 다 세워져 있습니다. За нэг айлыг өнгөрөөл ерөөсө загалмаа. Үүдэндээ загалмаа тавьсан байдаг. Энэ бол итгэж гэсэн утгатай айлыг илэрхийлж байгаа. 교회 지붕에 십자가를 세워놓은 것은 Тэгэхээр одоо чуулган болгон өөрийнхөө чуулганыхаа гадаа дээвэр дээр ингэж загалмаа босгосон байдаг байгаа. 우상시하는 게 아닙니다. Загалмаа босгох нь та нар хиймэл шүтэн босгож байгаа биш үү гэж шүүмжилдэг. 여기는 교회입니다라는 표시입니다. Энэ бол чуулган гэсэн зүгээр л тэмдэглэгээ юм аа. 그러니 Тэрнээс шүтээгүй гэсэн үг. 하나님의 교회나 이런 데서 그렇게 물어보면 대답을 해줄 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр та 나раас энэ гаж урсгалын хүмүүс ягаад та нар загалмааг шүтдгийг хиймэл 여기가 шүтэн болгох юм 교회라는 гэж асуувал 표시입니다. энэ бол загалмаа бол зүгээр энд суглаан байна гэдгийг л илэрхийлсэн тэмдэгэ гэж хэлээрэй гэж. 예전에 저희 신대원 동기 목사님이 지금 케냐의 선교사님으로 계십니다. За энэ Библийн сургуулийн нэг найз одоо сурагч нь болохоор Кен улсад авралын зарчаар байт юм байна. 그 선교사님이 하셨던 사역 중에 하나가 십자가를 세워주는 일이었습니다. За тэр хүн болохоор тэр Африкт болохоор энэ загалмаа одоо хадаж өгдөг ийм ажил байсан, үйлчлэл байсан байна. 우리 오늘 여기 몽기총 몽골 기독교 총연합회 선교회 우리 김동국 장로님, 우리 유미정 목사님, 우리 혜미 성도님, 간사님, 우리 다른 분들 다 오셨는데 지금 이분들은 귀한 사역을 하고 계십니다. Тэгэхээр энэ семинарыг зохион байгуулж байгаа одоо Мөнгичүн гэдэг Монгол илгээлтийн байгууллагч гэсэн одоо энэ семинарыг зохион байгуулад Монголд ингэ сайн мэдээ тараахын тулд ингэж явж байна гэдэг маань маш чухал үйлчлэлээ гэж. 게르 성전을 세워주고 강대상을 전달하는 사역을 하십니다. За бас гэр өгдөг байгаа. Тэгээ бас энэ эндэр бас өгдөг байгаа чуулгануудад. 케냐에 있는 저희 동기 선교사님은 십자가 세워주는 사역을 합니다. За Кенд байдаг өөрийнх нь найз нь болохоор чуулгануудад энэ загалмаа босгож өгдөг. 이래서 이 몫이 선교가 중요하고 믿음이 중요한 겁니다. Тийм учраас энэ сайн мэдээ тараах болон итгэл гэдэг бол их чухал зүйлээ. 우리나라도 저희 대한민국도 한국 130년 전 선교사님들이 오셨습니다. За Солонгост бол 150 жилийн өмнөөс сайн мэдээ тараагч нар ирсэн баг анх. 교회를 세워주고 학교를 세워주고 병원을 세워줬습니다. За анх ирээд чуулган байгуулсан, сургууль байгуулсан, эмнэлэг байгуулсан байна. 그래서 우리 대한민국 기독교 강대국이 되었습니다. Тийм учраас одоо Солонгос бол итгэгч юм хүчрхэг улс болсон. 물론 사람이 모인 곳이라 실수도 하고 넘어집니다. Гэхдээ мэдээж бол хүмүүс сугларсан газар бол юм алдаа эндэгдэл их байдаг байгаа. 그렇지만 우리 대한민국처럼 교회가 그렇게 많은 나라는 드물 겁니다. Гэхдээ Солонгос шиг ийм цуглааныг маш ихээр байгуулсан улс бол ховор бахаа гэж. 그 이유는 우리의 믿음의 대상에 하나만 더 넘겨주시면 감사합니다. Тэр шалтгаан нь бол бидний итгэлийн 우리의 믿음의 대상은 итгэл 오직 예수 Есүс 그리스도이기 Христэд 때문에. итгэдэг учраас ийм зүйл болсон. 그 선교사님들이 왜 오셨겠습니까? Тэр сайн мэдээ тараагч нар Монгол Солонгост яагаад ирсэн болоо? 신의 하사품 하나님의 선물인 예수님을 전해주려고 오신 겁니다. Бурхны бэлэг болсон Есүс Христийг дамжуулахаар л манай улсад ирсэн. 이 예수님이 나를 위해 성육신하시고 인간의 몸으로 오셨다. Тэгээ энэ Есүс болохоор 인카네이션 Бурхны хүний биеэр ирсэн учраас 고난 받으시고 Бурхан байж хүний биеэр ирээд зовлон туулаад 십자가에 죽으시고 загалмай дээр цовдлогдоод 부활하시고 амьлаад 승천하시고 тэнгэр рүү одоод 제위하고 계시고 Бурхны хажууд байгаа 다시 오실 예수 그리스도를 믿는 것 дахин ирэх Есүст итгэх. 이것이 믿음입니다. Энэ бол итгэл юм а гэж. 믿음의 대상입니다. Итгэлийн объект нь бол яг ингэж итгэх. Ийм утга нь бол ийм юм а гэсэн үг байна. 이 자리에 누구도 올 수가 없습니다. Тэгээ энэний оронд өөр зүйл бол ямар ч зүйл байх боломжгүй. 그런데 구원받지 못하는 믿음이 있습니다. Гэхдээ итгэл аврал авч чадахгүй итгэл гэж байдаг. 지식적인 믿음입니다. Зүгээр мэдлэг байдаг. Мэдлэг бол авралд хүргэж чадахгүй. 귀신들도 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 알았습니다. Чөтгөрүүд ч гэсэн Есүсийг хараад Бурхны хүү гэж мэдсэн. 하나님의 아들이여 당신과 우리가 무슨 상관이 있습니까? Бурхны хүү минь ээ бид нар та нартай ямар хамаатай вэ гэж 예수님이 자꾸만 주특으로 귀신을 됐어, 막. 쫓아내니까 чөтгөрүүдийг хөөж явах үед чөтгөрүүд Есүс тэгж хэлсэн байгаа. 귀신은 지식으로는 알았지만 믿지를 않았습니다. Чөтгөрүүд Есүсийг бол Бурхны хүү гэж
мэдлэгээр бол мэдсэн. Гэхдээ итгээгүй. 우리가 그럴 수 있습니다. Бид нар ч гэсэн тийм байж болно. 우리 주변에 그런 사람이 있을 수 있습니다. Бидний эргэн тойронд ч гэсэн тийм хүмүүс байж болно. 예수님을 지식으로만 믿는 분도 분명 계십니다. Есүс чинь бурхны хүн юм байна гэж зүгээр мэдлэгийн хувьд мэддэг хүмүүс байж болно. 이런 믿음은 구원받지 못합니다. Энэ итгэл маань авралт хүргэж чадахгүй. 또 일시적, 현세적이라는 믿음이 있습니다. За тэгээд төр зүрийн одоо итгэл хойд насандаа итгэх итгэл гэж байгаа. 기적이 나타날 때만 예수님을 믿는 겁니다. Төр зүрийн итгэл байна. Төр зүрийн итгэл гэж юу вэ гэх юм бол зөвхөн гайхамшигыг хараад тэр үедээ итгэдэг нэг. 내가 төр зүрийн 원하는 итгэл 대로 байж болно. 기도응답이 안 되면 예수님을 안 믿습니다. Яагаад гэвэл миний хүсэж байгаа зүйл биелэгчээр итгээд хүсэхгүй зүйл биелэх юм бол миний одоо хүсэж байгаа зүйл биелэхгүй байх юм бол итгэлээ орхичдөг. 데마가 세상을 사랑하여 세상으로 간 것처럼 За тэр нь бол дэлхий дээр мөнх амьдрах юм шиг. 이런 믿음의 소유자는 환난이 오면 예수님을 떠납니다. За тэгээд тэр төр зүрийн итгэлтэй хүн бол зовлон тохиолдох үед итгэлээ орхидог байгаа. 우리의 진정한 믿음은 오직 예수 그리스도이십니다. Тэгэхээр бидний цорын ганц итгэл бол Есүс Христ юм аа. 믿음에 세 가지 단계가 있습니다. Тэр итгэл дээр 3 юм шат байгаа. үе шат. 아이들이 태어나면 응애하고 보살핌을 받아 학교도 들어가고 직장도 구하고 결혼도 하는 것처럼 믿음도 마찬가지입니다. За хүүхэд ингээд төрөх юм бол хоол ээж аав ингээл хооллоо дагуулж яваад цэцэрлэгт сургууль дагуулж яваад энэ шиг бидний итгэлд бас ийм 3 үе шат байдаг. 믿음의 세 가지 중에 첫 번째가 지식적인 믿음입니다. За 3 үе шат нь нэгдүгээрт нь мэдлэгтэй мэдлэг. 처음에는 머리로 믿습니다. Эхэндээ бид нар толгоогоороо тархиараа итгэдэг байгаа. 그다음 성장해서 나오는 믿음이 동의적 믿음입니다. Тэгээд арай төлөвшөөд ахаа итгэл суурлаад ирэхээр 이 итгэл маань өөрчлөгдөж байгаа. 믿음은 가슴으로 이제 믿기 시작하는 겁니다. За тэр итгэл маань толгойд байсан бол одоо сэтгэл рүү орж ирдэг байгаа. 마지막 сэтгэл рүү. 세 번째는 신뢰적인 믿음입니다. Гуравдугаарт нь болохоор найдварын итгэл байгаа. 예수님을 인격적으로 받아들입니다. Есүсийг хүн чанараар хүлээж авдаг. 100% 예수님만 믿는 믿음을 신뢰적 요소라고 합니다. 100% Есүст итгэж байгаа тэр итгэлийг болохоор Есүстэй хүн чанараар уулзсан итгэлээ гэж хэлдэг. 이 믿음의 단계까지 성장하도록 Тэр итгэлийн 3 шат руу өсөхийн тулд 우리는 끝까지 섬기고 사랑으로 도와줘야 됩니다. бид нар нэг нэгэндээ илүү сайн туслах хэрэгтэй гэсэн. 이런 모습이 주님이 기뻐하는 전도자입니다. Тэгэхээр энэ зүйл тусалж байгаа байдал маань Есүсийн баярладаг ийм хандлага юм аа. Тэр хүний хандлагыг хараад баярлна. 이제 이렇게 믿음이 성장이 이루어지면 Тэр итгэлийн хэмжээ ингэж аажмаар өсөх үед 성화된 그리스도인의 삶이 됩니다. 성화. ингээд итгэл ингээд аажмааж 3 шатаа ингээд давсны дараа ариусах шатандаа очдог гэж. 성화는 예수님을 닮아가는 걸 성화라고 합니다. Ариусах шатыг болохоор Есүстэй адилхан болох шатаа гэж хэлж байгаа. 그래서 우리가 Есүсийг дөөрөх үе шат. 바울 서신을 보면 Тийм учраас Паул хэлэхдээ 교리와 성도의 복음에 합당한 삶, 실천의 삶을 강조합니다. тийм учраас одоо Бурхны үг болон теологт онолт тохиромжтой үйлс гаргаарай гэж хэлсэн байгаа. 대표적으로 몇 가지만 말씀드리면 Хэдэн онцгойлж хэлье. 겸손해지고 Тийм учраас хүн даруй болдог байгаа. 낮아지고 Сул дорой доошлдог байгаа. 사랑으로 섬겨주고 Хүмүүст үйлчлдэг байгаа. 하나님의 형상으로 회복되고 Бурхны дүр төрх сэрэгдэг байгаа. 성령의 인도함을 받아 Ариун сүнсний удирдлагыг дагаад 복음에 합당한 구원의 열매를 맺는 것입니다. сайн мэдээнд тохиромжтой үр жимсийг гаргаж эхэлдэг. 성화 없는 구원은 없습니다. 응? 성화 없는 구원은 없습니다. Тэгээ ариусах ийм аврал гэж бол байхгүй. 그래서 오늘 이 자리에 모인 우리 모두는 예수님을 100% 신뢰하기를 소망합니다. Тэгэхээр энд байгаа бүх хүмүүс болохоор Есүс 100% найдахыг хүсэж байна. 예수님을 닮아가기를 소망합니다. Есүсийг дуурайгчдэр болохыг хүсэж байна. 예수님만이 구원자라고 선포할 수 있기를 소망합니다. Есүс Христэд аврагч гэж тунхагладаг хүмүүс болохыг хүсэж байна. 그래서 구원받는 믿음을 나왔네요. 세 가지로 이야기하면 Тэгэхээр авралт хүргэдэг итгэлийг 3 гэж хуваадаг байгаа. 내가 죄인임을 믿는 것입니다. Нэгдүгээрт нь би өөрөө гэмтэн гэдэгтээ итгэх хэрэгтэй.
예수님이 하신 일을 믿는 겁니다. Есүсийн хийсэн ажилд итгэх хэрэгтэй. 예수님만이 나의 구주가 되심을 믿는 겁니다. Есүс миний аврагч юм а гэдэгт итгэх хэрэгтэй. 이 믿음이 구원받는 믿음입니다. Ийм итгэл байх юм бол тэр итгэл чинь чамайг аврах боломжтой. 8강도 마쳤습니다. За 8 дугаар хичээл ингээд дуусч байна. 이제 9강으로 가겠습니다. За 9 дугаар хичээлийг өдөр үзцгээе. 이거를 빨리 해야 제가 또 알려드리고 싶은 게 있어서 그렇습니다. За энийг дуусгаад өгшөө хэлэх зүйлүүд байна. 9 дугаар хичээл 정확히 5시 반 안에 끝내드리겠습니다. 55 дугаар хуудсан дээр байгаа тий. 이제 1시간 남았습니다. За нэг цагийн дараа ер нь дуусах болох. 아쉽나요? 빨리 갔으면 좋겠나요? Харамсалтай байна уу? Эсвэл хурдан дуусаасаа гэж бодож байна уу? 죄송합니다. 우리 또 한 번 또 졸리기 시작하잖아요. 밥 먹어서 또 외칩니다. За дахиад бүгдээрээ өөрийгөө хэлцгээе. 그러니까 이 강의를 할 때면 10번은 외칩니다. Тэгэхээр энэ 10 удаа хэлнэхс 10 хичээл. 왜냐하면 10강까지 있으니까. 10 хичээл хүртэл байгаа. 이제 9강입니다. Одоо 9 дугаар хичээл. 이제 한 강 남았습니다. За нэг л хичээл үлдсэн. 자, 또 외칩니다. За хамтаа чанга хашгирцгаая. 가정의 Гэр бүл сайн 복음아, мэдээ. 민족의 үндэстэн сайн 복음아, мэдээ. 세계의 дэлхийн сайн 복음아, мэдээ. 내가 주인공이 Би гол дүр 되자. болё. 아멘. 잠 달아났죠? 예. Нойрч сэргсэн тав. 복음 전하는 자들이 복음으로 삽니다. Сайн мэдээ тунхаглагч нь сайн мэдээгээр амьдрнаа гэж. 우리가 주님의 일을 하면 Бид эзний ажлыг хийх юм бол 주님은 우리의 일을 하십니다. эзэн бидний ажлыг хийж өгнө. 누가 손해 붙고 있어요? 우리가 예수님을 믿는 게 얼마나 값진 일입니까? Тэгэхээр Есүс итгэн гэдэг бол маш одоо үн цэнтэй зүйлээ. 이 구강은 천국과 지옥을 소개합니다. За 9 дугаар хичээл болохоор юу гэж байна? 요한복음 3장 16절에 Мөнхийн улс ба тамиг танилцуулж байгаа. 멸망치 않고 영생을 이라는 단어가 나옵니다. Тэгээ Иохан 3:16 дээр болохоор мөнхөхгүй мөнх амьтаа болно гэж байдаг те. 한마디로 정리하면 천국과 지옥은 분명히 있습니다. За нэг үгээр хэлэх юм бол мөнхийн улс ба там бол тодорхой байдаг. 사람이 죽은 후에 영원히 가는 곳입니다. Тэр хүн өгөх юм бол мөнхөд очдог газар бол байгаа. 예수님 안에 심판이 있는 것입니다. Есүс дотор шүүлт байгаа. 하나님의 사랑과 공의의 심판입니다. Бурхны хайр ба шудраг ёсны шүүлт байгаа. 그래서 우리 예수님이 말씀하신 영생이 천국이요 영벌이 지옥인 겁니다. Тийм учраас Есүсийн хэлсэн мөнхийн амин бол мөнхийн усыг хэлж байгаа. Мөнхийн шийтгэл бол тамыг хэлж байгаа. 천국은 눈물도 고통도 아픔도 없는 곳이라고 말씀하십니다. Мөнхийн усыг болохоор нулимс, үхэл, өвчин, зовлон байхгүй газараа гэж хэлсэн байгаа. 그런데 지옥은 구더기도 죽지 않는다고 합니다. Гэхдээ там дээр болохоор үт хорхоонч үхэхгүй гэж хэлсэн байгаа. 천국도 영원하고 지옥도 영원합니다. Мөнхийн улс ч гэсэн мөнхөд оршин, там ч гэсэн мөнхөд оршноо. 그래서 우리가 천국 가는 것이 이렇게 값진 일입니다. Тийм учраас мөнхийн улсад очно гэдэг бол маш үн цэнтэй зүйлээ. 우리 하나만 그림 또 하나 넘겨줘 보실까요? 이거를 지옥으로 어떤 분이 이렇게 그림을 그렸습니다. За тэгээ тамийн тухай ингэж би зурсан байгаа нэг хүн. 천국을 또 이렇게 표현했습니다. За мөнхийн улс болон тамыг ингэж 실제 илэрхийлсэн. 이렇다는 건 아닙니다. Жинхнээсээ ингэ гэж хэлээгүй. 비유를 하는 겁니다. Зүгээр зүйлж зурсан зураг байгаа шүү. 천국은 빼싹 마른 사람들만 있다고 했습니다. 어떤 분이? 자, 지옥 참 지옥. Жиүүгээ. За тамд болохоор үргэлж энэ туранхай хүмүүс, бүр ингээ эцэс турсан хүмүүс байдаг. Там 숟가락이 아주 기는데 그걸로 서로 자기만 먹겠다고. 그러니까 나도 못 먹고 상대도 못 먹습니다. тэгэхээр тамд болохоор юм амар урт юм савхтай хүмүүс байсан. Тэр савхаараа хоолоо авч идэхдээ өөрөө ч идэж чадахгүй, өөр хүнд ч өгөхгүй ийм байдалтай байсан байна. 그런데 천국은 너무 다 맛있게 먹습니다. Харин мөнхийн улсад болохоор тэр савхтай хүмүүс бол маш сайн идчихсэн. 그 기다란 숟가락으로 상대를 먹여주는 거죠. Тэр урт савхаараа хажууд хүнээ хооллож исэн байна. Нэг нэгнийгээ хооллож исэн. 우리가 섬기는 교회가 이 모습이어야 됩니다. Бидний үйлчлдэг чуулган яг ийм хүмүүс байхыг хүсэж байна. 서로 섬겨주고 Нэг нэгэндээ үйлчлдэг, 서로 사랑해주고 нэг нэгээ хайрладаг, 때로는 손해보고 нэг золиос гарсан ч гэсэн 그곳이 교회가 돼야 돼요. тийм чуулган байх хэрэгтэй. 교회는 살인자도 와야 됩니다. 응? 살인자. Алиндааг уу?
와야 된다고. тэгэхээр чуулганд бол хүн алуун орчин хүн ч гэсэн ирэх 교회는 ёстой. 많은 사람이 와야 됩니다. чуулганд ямар ч хүмүүс ирэх боломжтой. 저는 저희 성도님과 이 전도 훈련을 받는 분들에게 그렇게 표현합니다. Тэгэхээр энэ багш өөрийнхөө энэ одоо хичээлийг ярихдаа дандаа ингэж ярьдаг байгаа. 교회는 영적 종합병원입니다. Тэгэхээр чуулган бол сүнслэг нэгдсэн эмнэлэг юм а гэж хэлдэг байгаа. сүнслэг эмнэлэг гэж. 종합병원에 가서 보면 감기 환자도 있고 뼈가 부러진 환자도 있고 암 환자도 있습니다. Тэгэхээр нэгдсэн эмнэлэг гэдэг маань ясн хугарсан хүн ч байна, ханиад хүрсэн ч хүн байна, бэрчсэн ч хүн байна, янз бүрийн өвчтөй хүмүүс ирдэг байгаа. 우리 교회 안에 어떤 분은 오셔서 빨리 변화가 되는 사람이 있지요. Тэгэхээр бидний чуулганд болохоор ирсэн хүмүүс маань ирээд хурдан өөрчлөгддөг хүн байдаг. 근데 어떤 분은 변화가 정말 안 되는 사람도 있습니다. Зарим хүмүүс нь ерөөсөө өөрчлөгддөггүй хүмүүс байдаг. 그럼에도 불구하고 우리는 그들을 끌어안아야 됩니다. Гисэн ч гэсэн бид нэр тэр хүмүүсийг хүлээн авах хэрэгтэй. 그래서 우리 교회가 이런 천국의 모습으로 회복돼야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр өөрсдөө чуулганыг энэ мөнхийн улсын юм дүр төрхтэй болгох хэрэгтэй. 우리 천국과 지옥을 또 어떤 분은 이렇게 그림으로 표현했습니다. За бас өөр байдлаар ингэж бас зурсан байгаа. 하나 또 더 넘겨주시면 감사합니다. 예. 천국과 지옥을 이렇게 표현해서 그림을 За 그려놨습니다. Тэнгэрийн улс болон тамыг ингэж илэрхийлсэн байна. 이 지옥은 불구덩이, Тэр там бол гал асж байгаа. 해분 저 천국은 얼마나 밝습니까? Тэгээд мөнхийн улс бол маш гэгээлэг байна те. 우리가 천국과 지옥을 믿는다라면 이 땅에서부터 천국의 삶을 누리고 살아가야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр там болон мөнхийн улсад итгэж л байгаа бол энэ дэлхийд амьдарч байхдаа мөнхийн улсын амьдралыг энэ газар эдэлж амьдрах хэрэгтэй. 여러분의 가정이 천국이 되어야 됩니다. Тэгэхээр та нарын гэр бүл чинь мөнхийн улс байх ёстой, болох ёстой. 이 몽골과 우리 대한민국이 천국이 되어야 됩니다. Тэгэхээр Монгол болон Солонгосч бол энэ дэлхий дээр байгаа мөнхийн улс болох хэрэгтэй. 우리 교회가 천국이 되어야 됩니다. Бидний чуулган болон мөнхийн улс байх ёстой. 이럴 때 하나님이 영광 받으십니다. Ийх үед бурхан алдрыг авдаг. 아까 제가 처음에 이 성경에서 말한 죽음의 세 종류를 이야기했잖아요. 그러니까 여기는 би 예, үхлийн талаар 지나가겠습니다. гурван үхлийн талаар гурвыг ярьсан. Гурван үхлийн талаар хэлсэн байгаа. 책을 보시면 다 나와 За 있습니다. номон дээр байгаа 55 дугаар хуучсан дээр байгаа. 또 천국에 대해서 성경에서 말합니다. За мөнхийн улсын талаар Библиэлд бол ингэж бичсэн байдаг. 마음에 천국이 있다고. Та нарын сэтгэлд чинь мөнхийн улс байгаа. 교회 안에 천국이 있다고. Чуулган дотор мөнхийн улс байгаа. 그리고 영원한 천국이 있다고. Бас мөнхийн тэнгэрийн улс гэж байгаа. 오늘 예수님을 믿는 저와 우리 여러분은 마음이 천국입니까? Тэр өнөөдөр бид нэр Иесуст итгэсэн бидний зүрх сэтгэл дотор мөнхийн улс байна уу? 우리 교회가 천국입니까? Бидний чуулганд мөнхийн улс байна уу? 아멘. 영원한 천국을 믿습니까? Бид нар мөнхийн улсад итгэдэг үү? 아멘. Амен. 참 감사합니다. За маш их баярлалаа гэж. 자, 그리고 성경에 기록된 천국에 관하여서도 그 책자를 보면 나와 있습니다. За 56 дугаар хуудсан дээр болохоор 예, 다른 것 мөнхийн улс Библиэд бичигдсэн гэж байна те. 성경을 보고 그 천국과 지옥에 관해서 보시면 감사합니다. За тэгээ мөнхийн улс ба тамийн талаар ингэж Библиэлд юу гэж бичсэн бэ гэдгийг харж болно. 자, 그러면 또 두 장 넘겨서 성경에 성도들 또는 다른 말로 신자라고도 표현하잖아요. За тэгээ бас итгэгчдийн тухай бол бичсэн байгаа. 사람이 죽으면 Хүн нас барах юм бол 천국과 지옥으로 그 영혼이 바로 갑니다. тэр мөнхийн хүн яг өгсөн тэр мөчөд сүнсэн мөнхийн улс эсвэл там руу аль нэг рүү нь явдаг. 그리고 성경을 보면 Библиэдийг харах юм бол 예수님의 재림의 때 Иесус дахин ирэх үед 그 영혼과 죽은 우리의 육신이 하나가 된다라고 성경은 소개합니다. за Иесус буцаж ирэх үед нөгөө салсан махан бие болон сүнс дахин нийлнэ гэж бол хэлсэн байна. 실제로 요한복음 우리 공간복음을 보면 이 사건이 일어납니다. За жинхнээс энэ Иохан номон дээр ийм зүйл болдог байгаа. 예수님이 십자가에 죽으셨을 때 Иесус агалмай дээр цовдлогдож явах үед 무덤이 열리고 цовдлогдсны дараа 죽은 자들이 булш 무덤에서 нэгдээд 나옵니다. өгсөн хүн гарч ирсэн байгаа. 이것은 장차 예수님의 재림의 때 일어날 일을
미리 보여준 사건입니다. За энэ болохоор Есүс Христ ирээдүйд болох Есүс Христ босож ирэх үед ийм үйл явдал болно гэдгийг урьдчилан харуулсан байна. 그럼 예수님이 재림하셨을 때 우리가 살아 있을 수도 있잖아요. Тэгэхээр бид нар Есүсийг буцаж ирэх үед амьд хүмүүс байна. 그럼 그런 амьд байж болно. 그리스도인들은 어떻게 될까? Тэгвэл тэр христчид яах юм бэ? 살아 Үхээгүй хүмүүс нь 있는 채로 천국에 갑니다. амьд тэр чигээрээ мөнхийн улс руу явнаа гэж хэлсэн байна. 그 예로 성경의 두 인물을 미리 소개합니다. За үүнийг төлөөлөл болгож, зөвлөл болгож хоёр хүний талаар Библиэлд бичсэн байгаа. 창세기에 소개하는 에녹이 살아서 들림 받습니다. Эхлэл номын Энох гэж хүн иш үзүүлэгч амьдараа тэнгэр рүү явсан гэж хэлсэн байна. 엘리야 선지자가 살아서 천국에 갑니다. Элия иш үзүүлэгч ч гэсэн амьдараа тэнгэр рүү оцсон. 그 모습을 그냥 보여주는 게 아닙니다. Тэрийг зүгээр харуулаагүй. 예수님의 재림의 때에 살아있는 자가 이렇게 들려 올라가는 것을 예표한 것입니다. Тэгэхээр Есүс буцсан ирэх үед амьд байгаа хүмүүс ингэж тэнгэр рүү авагдана гэдгийг бол 아까도 харуулж 지금 төлөөлөн болгож үзүүлсэн гэж. 죽은 자의 부활. 아까 자. 설명해 드렸죠. За өгсөн хүмүүсийн амьлалд 예수님의 재림의 때 무덤이 다 열리고 썩어서 흙만 남아 있는 것 같지만 하나님은 능력의 하나님이시라 그 육신과 성경에 남아 있는 아니 천국에 있는 그 영혼, 지옥에 있는 영혼들이 영과 육의 하나가 됩니다. за тэгэхээр Есүс буцаж ирэх үед 그래서 영혼이 тэр өгсөн 살아갑니다. хүмүүсийн махан бие болон сүнс нь нэгдээд тэгээд мөнхийн улс руу явна гэж. 이 내용들이 다 성경에 나와 있는 내용입니다. Энэ бүх зүйл дандаа Библиэлд бичигдсэн зүйлүүд ээ. 그래서 성경이 참 중요합니다. Тийм учраас Библи бол хамгийн чухал юм аа гэж. 자, Бурхан хүчтэй учраас хүмүүсийн биеийг одоо өгсөн тэр биеийг дахин бий болгоод тэгээд сүнсийг нийлүүлээд ингээ тэнгэр рүү мөнхийн улс руу явуулна гэж. 이 부활이 두 가지가 있다고 했잖아요. 의인의 부활, 악인의 부활. За тэгэхээр амьлалт бол хоёр янз байгаа. Зөвийн амьлалт бас муу хүмүүсийн амьлалт гэж тийм шүү. 성경의 의인은 누구를 이야기할까요? 의인을. Тэгэхээр Библиэлд болохоор зөвхт хүн гэж ямар хүнийг хэлэх вэ? 성경에서 말하는 악인은 누구를 이야기할까요? Библиэлд хэлж байгаа муу хүмүүсийн амьлал гэж хэний муу хүмүүс гэж хэнийг хэлдэг вэ? 예수님을 믿느냐 믿지 않느냐에 따라 성경은 의인이냐 악인이냐라고 정합니다. Тэгэхээр Библиэлд Есүст итгэсэн үү үгүй юу гэдгээ шалтгаалаад зөвхт хүн, гэмт хүн гэж ялгана гэж. 그래서 우리 모두는 예수님을 덕분에 의인이 된 것입니다. Тийм учраас бид нар Есүсийн ачаар зөвхт хүмүүс болсон. 그래서 로마서가 이신칭의, 이신득이를 이야기하는 겁니다. Тийм учраас Ромд болохоор итгэлээр зөвтгөгднө гэж ярьдаг байна. 오직 믿음으로 의롭다 되고 Зөвхөн итгэлээр зөвтгөгдсөн гэж л 오직 Ромд бичсэн. 믿음으로 구원을 받는 것입니다. Зөвхөн итгэлээр аврагдсан гэж хэлсэн байна. 얼마나 좋은 하나님입니까? Үнэхээр сайн бурхан. 우리 예수님이 직접 말씀하신 이 말씀 읽고 이제 9강 마칩니다. За Есүсийн хэлсэн үгийг уншаад бүгдээ дуусгая. 9-р хичээл. 요한복음 11장 25절입니다. Юханбогом 요한복음 11장 25절. 예수께서 이르시되 За Есүс Иохан номдэр хэлэхдээ Есүс хэлэхдээ 나는 부활이요 생명이니 би бол амьлалт ба ам. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. Надад итгэгч нь үхвч амьлна. 아멘. Амьл гэж хэлсэн байгаа. 이 이야기를 삼남매 나사로가 죽었을 때 펑펑 울었던 마리아와 마르다에게 예수님이 하신 말씀입니다. Энэ үгийг болохоор эгчдөө 3 Лазар нас барах үед нь амьлуулсныхаа дараа хэлсэн баг. 부활하신 예수 그리스도 그분이 복음의 중심입니다. Амьлсан Есүс Христ бол сайн мэдээний төв юм а гэж. 예수님의 부활은 나의 부활입니다. Есүсийн амьлалт бол миний амьлалтаа. 이 부활을 우리 기독교에서만 증거합니다. Тэгээ энэ амьлалтыг бид нар Христ итгэж хүмүүс л энэ амьлалтын талаар бол ярьдаг. 이제 심판의 목적은 책을 읽어보시면 다 나와 있으니까 하고 예 이제 마지막 Шүүхийн зорилго бол энийг унших юм бол гарч ирнэ. 10강을 이제 하면 모든 강의가 마칩니다. За 10 дугаар хичээл байна. 10강입니다. 10 дугаар хичээл. 잘 참아주셔서 감사합니다. За сайн дэсэж байгаа учраас баярлалаа гэж. 힘드실 텐데 참아주셔서 감사합니다. Хүнд байна уу?
хүнд байхад дэсвэр гаргаж байгаа учраас их баярлалаа гэж байна. 그런데 알아야 되니까 Тийм учраас мэдэх гисэн ч гэсэн биднэрт мэдэх зүйл их байна. Заавал мэдэх ёстой хэд хэдэн зүйл байгаад байгаа. Энэ зүйлүүдийг хэлэхгүй бол харамсалтай байна. 잠깐 쉬라고 하나 봅니다. 노트북이 왜 안 되지? 보세요. 아, 네, 켜졌습니다. 예. 지금 나오네. 아, 밑에는 안 되는 것 같아. За, хэдгээр хуудсан дээр байгаа вэ? 60 дугаар хуудсан дээр байна те. 10 дугаар хичээл байна те. За, хажууд хүндээ хэлчих. Сүүлчийн хичээл гэж хэлчих. Сүүлчийн хамгийн чухал байдаг те. мэдхгүй бол болохгүй хамгийн чухал зүйл байдаг байгаа. 왜 노트북이 안 켜지죠? 좀 기다려보지. 아, 예, 맞아. 그 얘기 해주시죠. За, хүн болгонд ийм ном өгсөн байгаа шүү дээ те. Энэ 3 янз байгаа. Эхлээд энэ авралын зарын жүүж онжаа сургууль гэж байгаа. Нөгөөх нь сайн мэдээ ба гаж урсгал гэдэг энэ байгаа. Тэгээд энэ 4 нүртэй энэ сайн мэдээний хуудас байгаа. Энийг авч яваарай. Тэгээд өшөө ном үлдсэн учраас хэрэгтэй бол нэмээд авч яваарай заяа. Өөр хүнд өгж болно, сайн мэдээ тарааж болно. Тэгээд ном үлдсэн учраас аваарай гэж хэлсэн байна. 여기는 나오는데 그다음에 키려고 하면 얘가 꺼져버리네. 이렇게 지금 안 나오네. 왜 그러지? 껐다가 다시 켜봐. 예. 노트북이 좀 쉬라고 하는 것 같습니다. ноутбуксаа унтарсан байхгүй. 내일 다시 재부팅했습니다. амар гэсэн баха гэж хэлсэн байна. 아, 켜집니다. 우리 십강에서는 얻게 하려 하심이라 요한복음 3장 16절 마지막에 있는 말씀으로 성도의 견인, 우리를 어떻게 하나님이 이끌고 가시는가에 대해서 함께 나눕니다. 10 дугаар хичээл бол олох болно тий. Иохан 3:16 дээр та нар мөнх амьтаа буюу мөнхгүй бөгөөд мөнх амьтаа байх болно гэж хэлсэн үгийн олох болно гэсэн утгатай үг байгаа. Энэ итгэгч нарын итгэлийн бат бүх байдал, итгэлээ алдахгүй байх, итгэлдээ бат итгэлтэй байх, бат бүх байдлаа хадгалах талаар бол хэлнэ гэсэн үг байгаа. 켜졌습니다. За аслаа гэж хэлсэн байна. 진짜 이제 졸리시죠? 딱 1시간 남았습니다. 또 외치고 잠을 깨도록. 자, 진크네스 너름글ж байгаа. 잠이 깨야 돼요. 그래서 제가 강의 시간마다 이걸 계속 하는 이유가 잠 깨라고. За, бүгдээ урайгаа хэлж бас 또 외칩니다. илэрхийлээ. 1 2 3 가정의 부부마, 민족의 부부마, 세계의 부부마, 내가 주인공이 되자. 아멘. 할렐루야. 이런 역사가 일어나기를 소망합니다. 복음 전하는 자들이 복음으로 살리라. За, сайн мэдээ тунхаглагч нь сайн мэдээгээр амьдрнаа гэд. Энэ номны урдын үрээ байгаа. 고린도전서 9장 14절. 제가 참 좋아하는 말씀입니다. За, 1-р Коринт
9:14 бол маш миний хамгийн дуртай ишлэл байгаамаа гэж. 우리 이제 9장 마지막 10장에서는 칼빈의 5대 교리에 대해서 말씀을 합니다. За 10 дугаар хичээл бол одоо Кальвины 5 гол сургаалын талаар бичсэн байгаа. 인간의 타락, Хүний уналт, бүрэн уналт, 성부 하나님의 무조건 선택, эцэг бурхны болзолгүй сонголт, 예수 그리스도 안에 제한적 속죄, Есүс Христ дотор хязгаарлагдмал золилт, 성령님의 불가 학력적 은혜, ариун сүнсний дийлдэшгүй нэгүүлсэл, 삼위 하나님의 성도의 견인, гурвал бурхны ариун итгэгч нарын байдал. 이것을 한마디로 삼위 하나님의 구원 협약이라고 합니다. За энэ бүх зүйлүүдийг нийлүүлээд гурвал бурхны авралаа гэж хэлдэг 나와 байгаа. 있죠. 예. 자, 그러면 하나 더 넘겨주시면 За хойш эргүүлээд 63 дугаар хуудсан дээр байгаа. 이 그림을 보면 진열장입니다. 이 그림은 진열장입니다. За энэ зургийг харах юм бол энэ загалмай үүрсэн хүн байна. 우리가 집에 진열장에는 누군가에게 보여주고 싶고 자랑하고 싶은 것들을 진열해 놓습니다. Тэгэхээр бид нар гэртээ нэг юм сервантанд ингээд юм өртсөн байдаг те. Дурсгалын зүйл ч юм уу, үнэтэй зүйл ч юм уу ингээд тавиур дээр ингээд тавьсан байдаг байгаа. 그런데 Яг 어떤 үнэтэй адилхан 분들은 юм байна. 예수님도 마치 진열장 안에 있는 내 소품처럼 생각합니다. Тийм учраас Есүсийг болохоор гэртээ ингээд одоо сервантантаа өрссөн тэр эд зүйлтэй адилхан бид нар Есүсийг ингэж чимэглэх хэрэгтэй. Есүсээр 예수님을 나의 구주로 주인으로 모셔놓은 것이 아니라 Есүсийг би загал нөгөө аврагчаар сонгож байгаа биш. 진열장 한 켠에 세우는 것처럼 Зүгээр нэг юм гэрийн чимэг болгож ингээд тавьсан шиг 그렇게 예수님을 믿는 분도 계십니다. тэгж итгэдэг хүмүүс байдаг баг. 이제 더 이상 Библи байвал болно ч гэдэг юм уу. Библиэр номын сангаа чимгэлдэг ч гэдэг юм уу. Тэгээ чимэг болгож ингэж итгэдэг хүмүүс байдаг гэж. 예수님을 진열장에 놓지 마시고 Тэгэхээр энэ Есүсийг болохоор тавиур дээр бүр тавиарай. 예수님의 뒤를 따라가는 우리의 모습이면 좋겠습니다. Есүсийн замыг л жинхнээсээ дагдаг юм хүмүүс байгаарай. 그래야 더욱더 예수님의 가치가 드러납니다. Тэгэх юм бол Есүс Христийн үнц нь илүү өндөр болдгоо. 칼빈이라는 분이 계시는데 За Кальвин гэж нэг хүн байгаа. 하나만 더 넘겨주시면 감사합니다. 이분이 존 칼빈입니다. За энэ болохоор энэ теологийг үндэслэн пресбитериан теологийг үндэслэн Джон Кальвин гэж хүн байгаа. 얼굴이 정말 칼처럼 날카롭지요. Тэгэхээр энэ хутга шиг юм хурц хүн. 근데 이분이 정말 위대한 일을 많이 했습니다. Тэгээ энэ хүн бол нэлээд агуу зүйлүүдийг их хийсэн байгаа. 이분이 28살에 기독교 강의를 저술했습니다. Энэ болохоор 27 наснда Христийн онолуудыг тодорхойлж гаргаж ирсэн. 성경의 참고서라 할 수 있는 기독교 강요를 통해서 해설을 해줬습니다. За тэгээ Библийг илүү их тайлбарлаж өгөх тайлбар юм бичээсүүдийг айгүй олныг гаргаж ирсэн. 그래서 기회가 되신다라면 그 책을 한번 사서 읽어보신다라면 성경을 우리가 읽는데 더 도움이 됩니다. Тэгэхээр та нар боломжтой бол энэ номыг олоод уншвал Библийг ойлгоход маш чухал дэмжлэг болно гэж. 이 땅에는 장로교, 즉 칼빈주의를 믿는 교단이 있습니다. Тэгэхээр тахилч нарыг чуулганд ахлагч нар байдаг. Одоо пресбитериан чуулган гэж байгаа. 또한 자유주의, 또 다른 말로 알미니안주의, Бас түүнээс гадна зөвхөн чөлөөт урсгал, чөлөөт сүм гэж байдаг байгаа. 쉽게 이야기하면 자유주의, 알미니안주의는 인본주의 신앙입니다. За чөлөөт урсгал болон алюминиан одоо урсгал нь болохоор 인본주의, 사람 중심. хүн төвтэй урсгал юм а гэсэн үг байна. 그런데 우리 기독교는 신본주의입니다. Харин бид нар бол бурхан төвтэй урсгал байгаа. 하나님이 중심인 교회입니다. Бурхан бидний төв байдаг чуулган юм а гэсэн үг байна. 그래서 이 교리가 그렇게 중요한 것입니다. Тийм учраас энэ Кальвины бичсэн энэ онолууд бол их чухал юм а. 칼빈의 5대 교리 중에 첫 번째가 인간의 전적 타락입니다. За Кальвины 5 гол сургаалын нэгтгэх нь юу гэж байна? Хүний бүрэн уналт гэж. 아담의 범죄에 의해 우리 모두는 다 타락해서 무능해졌다라는 겁니다. Адамын гим хийснээс дараах бүх хүмүүс бүгдээрээ бүрэн төгс
уналтанд орсон. бүгд дөрөөс бузарцсан гэсэн үг байгаа. 자세한 건 거기 글을 읽어보시고 또 두 번째, За тайлбарын доороо байгаа. Хоёрдугаарт нь 하나님은 우리를 무조건적으로 선택하셨습니다. харин бурхан биднийг сонгож авахдаа ямар ч болзолгүй сонгож авсан. 내가 선택받아야지가 아니라 Намайг сонгож өгөөж би сонгогдох ёстой гэж гиснээс болж сонгоогүй. 하나님의 주권으로 선택하셨습니다. Бурхан л өөрийнхөө сонголтоор л сонгосон байна. 우리 성경에 보면 Библийг харвал 아브라함과 욥이 같은 동시대 사람입니다. тэгээ Авраам болон Йоб болохоор нэг үеийн хүмүүс байгаа. Авраам, Йоб хоёр. 당시의 아브라함은 Тэр үеийн Авраам 우상 이런 것들을 만들어서 판매하는 집 아들이었습니다. тэгээ Авраам болохоор эхэндээ болохоор энэ хиймэл шүтэн хийдэг гэр бүлд өсөөд хиймэл шүтэн худалддаг ийм хүүхэд байсан. 하나님과 전혀 관계없는 아버지 데라와 아브라함의 삶이었습니다. Бурхантай ямар ч холбоогүй эцэг Тайра нь болохоор хиймэл шүтэн хийдэг хүн байсан. 그런데 욥은 Харин Йоб болохоор 동방에 욥과 같은 믿음을 가진 자가 없다고 표현합니다. дорн зүгт Йоб шиг итгэлтэй хүнийг би олж харсангүй гэж байдаг. 우리 같으면 누구를 선택할까요? Тэгэхээр бид нэр хэнийг сонгох вэ? 욥을 들어서 믿음의 조상으로 세울 것 같잖아요. Бид нар байсан бол Йовыг сонгоод итгэлийн өв болгох байсан. 그런데 하나님은 우상을 판매하는 사업가 집안의 아브라함을 택하셨습니다. Харин бурхан болохоор хиймэл шүтэн худалдан 8 хийдэг тэр Авраамыг сонгосон. 왜 그랬을까요? Авраамыг сонгосон. Яагаад гэсэн бол 우리는 해답을 성경에서 찾아야 됩니다. бид нар хариултыг Библиэс л олох хэрэгтэй. 노아의 세 아들이 있습니다. Новагийн 3 хүүхэд байгаа. 홍수 이후에 8가족만 살아남았지요. Тэгээ үерийн дараа 8 хүн л үлдсэн байгаа тийм. 이 노아의 세 아들의 이름은 셈, 함, 야벳입니다. Тэгээ Новагийн хүүхэд болохоор Шем, Хам, Япет гэх 3 байгаа. 어느 날 노아가 술이 취해서 잠이 들었지요. Нэг өдөр Нова арх уугаад согтсон. 하체를 다 벗고 잠이 들었습니다. Бүх хувцас тайлаад ингэ унтчихсэн баг. 그때 함이 아버지가 있는 장막에 들어와서 Тэр үед Хам нь аавынхаа одоо майханд орсон. 아버지가 취해서 빨가벗고 있는 모습을 보고 밖으로 뛰쳐나갔지요. Аавынхаа согтуу тэгээ хам хувцас тайлаад унтж байгаа байдлыг харсан. 그리고 그 이야기를 형제들에게 다 이야기합니다. 야야 아버지가 술 먹고 지금 옷 벗고 자고 있다. Тэгээ тэр байдлаа дүүнэртээ хэлсэн байгаа. 그때 Энэ аав ингээд согтуу хам хувцас тайлаад унтж штэ гэд хүн болгонд хэлсэн байна. 셈과 야벳은 Харин Сэм, Ябет хоёр 오다나를 준비합니다. нэг хувцас бэлдээд 그리고 아버지의 하체를 보지 않으려고 тэгээ аавынхаа нүцгэн биеийг харахгүй тулд 뒷걸음질을 쳐서 ардаа хувцас бариад артлаараа орсон байгаа. 아버지의 하체를 덮어줍니다. Тэгээ артлаараа ингээ ороод аавынхаа биеийг тэр хувцасаараа бүтээж өгсөн. 술에서 깬 노아가 그 사실을 알게 되었지요. За тэгээд архин гарсан аав нь сэрээд энэ бүх зүйлийг мэдсэн байна. 그리고 노아가 세 아들에게 축복의 예언, 저주의 예언을 하게 됩니다. За тэгээд аав нь Нова 3 хүүдээ ерөөл болон хараалыг болгосон. 셈의 가문을 통하여 메시아가 오실 걸 예언합니다. Сэмийн үр удмаас Мешиа төрөх болно гэж хэлсэн. 야벳의 가문은 부자가 될 것을 예언합니다. Ябегийн гэр бүлүүд баян болох болно гэж ирүүлсэн байна. 그런데 함은 그 아버지의 첫 모습을 봤던 함의 자녀들을 저주합니다. Тэр Хам аавынхаа нүцгэн биеийг харсан тэр Хамын үр сад харагдах болно гэж хэлсэн. 아브라함이 바로 셈의 후손이었던 겁니다. Авраам бол Сэмийн үр удам байсан байна. 하나님은 감정대로 하시는 분이 아닙니다. Бурхан өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлөөр юмыг шийддэггүй. 하나님의 말씀을 성취하시는 분입니다. Бурхан өөрийнхөө үгийг хэрэгжүүлдэг байгаа, биелүүлдэг. 그래서 죄인인 그 우상을 판매하는 아브라함이 셈의 후손이기 때문에 아브라함을 선택하신 겁니다. Тэгэхээр Авраам болохоор Сэмийн үр удам учраас Авраам сонгогдсон Бурханд. 창세기 11장 바벨탑 사건 이후에 언어가 이제 여러 언어가 되었습니다. За тэгэхээр Эхлэл номонд гардаг Бабелийн цамхгийн дараа дэлхийн хүн төрлөختөн олон хэлтэй болсон. 바벨이란 뜻이 Бабел гэдэг үг нь болохоор 흩어버리다, 혼잡하다는 뜻이거든요. тараах, одоо бутаргах гэсэн үг байгаа. 그때 셈의 후손은
이 아시아 지역으로 오게 된 겁니다. Тэгэхээр Сэмийн үр удам болохоор Аз руу ирсэн байна. 야벳의 후손들은 저 미국 쪽, 저 유럽 쪽으로 흩어지게 된 겁니다. Ябесийн одоо үр удам болохоор Европ тэр зүг рүү явсан байна. 그리고 함의 후손들은 아프리카 지역으로 흩어져서 그때부터 언어가 다르고 이제 문화가 다르고 인류가 다르게 됐던 겁니다. Тэгэхээр Хаамын үр удам болохоор Африк руу явсан байна. Тэгээд дэлхий дээр олон хэлтэй хүмүүс бий болсон. 자, 이런 배경 우리가 다 알고 이제 하나님은 무조건적인 선택으로 우리를 택해 주신 겁니다. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг мэдээд тэгээ бурхан өөрийнхөө болцолгүй сонголтоор хүмүүсийг сонгодог байна. 그런데 세 번째 중요한 내용이 있습니다. За гуравт нэг чухал утга байна. 예수 그리스도 안에서 제한된 속죄인 겁니다. За гуравт нь болохоор Есүс Христ дотор хязгаарлагдмал золилт гэж байна тийм. 그래서 모든 사람이 복음을 듣지만 Гэхдээ бүх хүмүүс энэ зүйл шудраг байдаг боловч 그 예수님을 믿는 사람이 있고 믿지 않는 사람이 있는 겁니다. хүн болгон сайн үлсийг хийдэг боловч Есүст итгэдэг хүн байгаа, итгэдэггүй хүмүүс байгаа. 이것을 칼빈은 제한적 속죄라고 표현합니다. За энийг болохоор Кальвин болохоор хязгаарлагдмал золилтоо гэж хэлсэн байгаа. 그리고 하나님은 성령 하나님 안에서 우리를 불가항력적 은혜로 우리를 견인해 가십니다. Тэгэхээр ариун сүнс дотор бурхан Есүст итгэсэн хүмүүст болохоор энэ 잠깐만 나와 보실래요? 친구. Христийн загалан маань зөвхөн сонгогдсон хүмүүсийн талаар бичсэн байна. 제가 이거를 설명해 드리려고 합니다. За энэ зүйлүүдийг нэг тайлбарлая. Нэг хүн дээр жишээ авъя. Бурхан хүн дээр ирсэн. За хүнтэй уулзсан. Бурхан харагдахгүй ч гэсэн бурхан биднэртээ яг ийм ингэж барьж байгаа бидрийг. Бурхан ерөөсөө өөрчлөгдөх юм байхгүй, хизээч өөрчлөгдөхгүй. Бурхан бол ингээл хувраад шинжил өөрчлөгдөөл гэдэг ийм зүйл бол биш. Харин хүн бол өөрчлөгддөг. Нэг өдөр бид нар бурханы гарыг тавьсан. Гэхдээ бурхан нэг гараараа барьсан л бол хизээч тавихгүй. Хүн тавьсан бол бурхан тавихгүй байгаа. Тийм учраас бурхан барьсан л бол тэр барьсан хിവэрээ явсаар байгаад мөнхийн ус руу аваачна. Тийм учраас аврал гэдэг маань нэгүсэл юм аа гэж. Тийм учраас авралаас хинч салгаж чадахгүй. Энийг бол хязгаарлагдмал ивэлэ гэж хэлж байгаа. Үүнийг болохоор итгэгч нарын итгэлийн бат бүх байдлаа гэж хэлж байгаа. Яг ийм зүйл байна гэж. 이게 10강의 내용입니다. Энэ бол 10 дугаар хичээлийн утга байна. 하나님은 우리를 끝까지 포기하지 않으십니다. Бурхан нэг л барьсан бол хизээж тавихгүй. Тэр барьсан гарыг хинч салгаж чадахгүй. Тэр хүн өөрөө ч салгаж чадахгүй гэсэн үг. 예수님이 제자들에게 그렇게 말씀하셨잖아요. Иесусээс ингэж асуусан байгаа. Дагалдагчдар нь 내가 너희를 끝까지 사랑한다고. би чамааг эцсээ хүртэл хайрлана гэж хэлсэн байна. Иесус. 그 예수님을 우리도 사랑했으면 좋겠습니다. Тэр Иесусыг бид нар ч гэсэн хайрлуулж чухал байна гэж. 모든 민족으로 가서 제자 삼는 일에 쓰임 받았으면 좋겠습니다. Бүх үндэстэнд очиод сайн мэдээ тунхаглах ажилд бид нар хэрэглэгдэх юм бол их сайн байна гэж. 땅 끝까지 이르러 예수님의 증인된 삶을 살아야 됩니다. Дэлхийн хязгаар хүртэл Иесусыг гэрчилсэн амьдралаар амьдрахыг хүсэж байна. 이 모습이 그리스도인의 사명입니다. Энэ байдал маань энэ дүр төрх маань итгэгч хүмүүсийн дүр төрх юм а гэж. 긴 시간 강의 들어주셔서 감사합니다. Ингээд дуусглаа. Тэгээд 감사합니다. 이단. 이단에 대해서도 한 21가지 정도가 있거든요. 그런데 오늘 제가 여쭤봤어요. 몽골에는 지금 어떤 이단들이 많이 있습니까? 라고 여쭤보니까 신천지 하나님의 교회 구원파 이런 이단들이 많이 있다고 해서 제가 이 세 가지만 오늘 짤막짤막하게 강의를 해드리려고 합니다. 지금 4시 45분. 아, 네, 45분.
За энэ одоо ном бол дууслаа. Тэгээ дараагийн ном дээр бүгд нээцгээ энэ Монголд одоо гаж урсгал их байна гэсэн ийм одоо яриа байсан. Тэгээ ямар урсгал их байгаа юм бэ гэсэн чинь Шин Тэнгэр газар Бурхны сүм авралын урсгал буюу Төв баптист энэ болохоор их байна гэж хэлсэн байна. Энийн талаар ярьж өгье. 제가 짤막하게 해드리고 마치도록 하겠습니다. Тэгэхээр авралын зарын сургууль 예. сайн мэдээ ба гаж урсгал гэсэн энэ арай жижиг номыг гаргач. Энэ жижиг ном байгаа. 앞서너. 자, 예, 주전자 전도학교 복음과 이단입니다. арай жижиг ном байгаа. Нэгэн ном байгаа. 자, 복음이란 무엇일까요? арай нэгэн ном байгаа. Аваагүй хүмүүс хэлээд аваарай тэр хоон байгаа. 우리는 성경에서 해답을 찾아야 됩니다. За тэгэхээр сайн мэдээ гэж юу вэ гэдэг тал дээр бас 로마서 1장 Библиэс 2절에 보면 хэрэгтэй. Ром номон дээр бол гарсан байдаг. 복음은 сайн мэдээ гэдэг нь 하나님이 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속한 것이다. сайн мэдээ гэдэг нь бичвэрт түүний хүүгийн тухай бичсэн байдгаа гэж бичсэн байдаг. 이거 아닌데 잠깐만. 복음이란 제가 이거 없나 보구나. 또 갈라디아에서 보게 되면 다른 복음을 전하면 저주를 받는다라고 За 이야기합니다. Галаат номон дээр одоо энэ номын одоо нэг 2 дугаар хуудсан дээр байна. 예수님께서도 이 땅에 өөр сайн мэдээ 예. тараах юм бол хараагдах гэсэн үг байгаа. Галаат номон дээр. 예수님께서도 이 땅에 오셔서 복음을 증거하실 때 회개하고 복음을 믿으라 이렇게 말씀하셨지요. Есүс сайн мэдээ тараахтаа энэ дэлхий дээр ирээд гимшицгээ Тэнгэрийн хаанчлал ойрхон байна гэж хэлсэн байгаа. 이거 하나만 하고 제가 여기로 바로 넘어가도록 하겠습니다. 예수님은 성경대로 십자가에 죽으시고 성경대로 장사 지냈다가 성경대로 사흘 만에 살아나셔서 너희 가운데 하늘로 올리신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라. Тэгэхээр би бичвэрийн дагуу Есүс Христ цовдлогдоод бичвэрийн дагуу амьлаад бичвэрийн дагуу дээш өргөгдөөд бичвэрийн дагуу буцаж ирнэ гэж хэлсэн байгаа. 우리가 이 사실을 믿는 것이 복음입니다. Энэ үнэнд итгэж байгаа байдал маань сайн мэдээ. Энэ утга бол сайн мэдээний утга. 또 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백합니다. Тэгэхээр Есүс Петр бол хэлэхдээ Христ бол амьд бурхны хүү мөн гэж хэлсэн байгаа. 결론입니다. За юм 복음은 гол санаа нь болохоор 하나님의 아들이요 сайн мэдээ гэдэг нь болохоор 사람의 아들이신 бурхны хүү буюу хүний хүү болсон 예수 그리스도가 복음입니다. Есүс Христэл бол сайн мэдээ юм аа гэж. 아멘. Амен. 자, 우리 그러면 지금 금방 보았던 거 잠시만요. 지금 여기가 자, 이단에 대해서 예, 제가 여기 피도록 하겠습니다. 자, 누군가가 우리 여러분들께 이단이 도대체 뭐예요?라고 물어본다라면 어떻게 대답해 줘야 될까? Тэгээ зарим хүмүүс асуудаг байгаа. Тэ ер нь гаж урсгал гэж юу хэлээд идэх юм бэ? Юу нь гаж юм бэ гэд нэг хүн асуувал юу гэж хариулах вэ та хэд? 이단은 끝이 다른 거예요. Идан гэдэг маань төгсгөл нь өөрөө гэсэн утга байгаа. 잘 나가다가 끝이 다릅니다. Эхлэл нь нэг зүйлийг ярьж байгаа мөртлөө төгсгөл нь өөр байгаа байдлыг бол гаж онлоо гэж хэлж байгаа. 시간 관계상 하나 넘겨서 2단. 자, 2단입니다. 2단은 гаж урсгалын тодорхойлолт байна. 교리적인 문제. За тэгэхээр ер нь бол онлын хувьд бол энэ асуудалтай. 성경과 역사적 정통 교회가 믿는 교리를 변질시킨 다른 복음을 2단이라고 합니다. За гарч урсгал гэдэг нь болохоор уламжлалт чуулган болон 자, 예를 들면 энэ Библиэс шал өөр зүйлээр тайлбарладаг ийм зүйл байгаа даа. 기독교 안에서는 문제가 되지만 사회 밖에서는 관심이 없습니다. За тэгэхээр Христийн урсгал дотор бол асуудал байдаг боловч нийгэмд ямар ч асуудал байхгүй. 지금 요새 우리나라 гаж урсгалыг тодорхойлж 대한민국에 байна, тэ. 정치적으로 큰 문제 이슈가 있습니다. За тэгээ энэ гаж урсгалын талаар бол Солонгост бол их асуудал байгаа. 국회의원들이 통일교, 신천지 이런 이단과 손을 잡고 뇌물을 많이 받았습니다. За тэгээ гаж урсгалынхан болохоор энэ их хурлын гишүүд байгаа. Их хурлын гишүүд нь болохоор энэ одоо мөн байна. Тэгээ авралын урсгал байна. Шин тэнгэр газрынхантай нийлээд 그래서 нийт 이거- юм хийгээд байгаа. 이게 굉장히 큰 이슈화가 되고 있습니다. Энэ бол асуудал тарьж байгаа. 그들은 자신에게 이익이 되면 이단이든 뭐든
상관이 없는 겁니다. За улс төрчид болохоор өөрсдөө ашигтай л бол гаж байна уу, зөв байна уу хамаа авахгүй. 예를 들어서 хамцартай ажилтдаг байгаа. 하나님도 결혼해서 아이를 낳았다. 이렇게 주장하는 이단도 있습니다. За энэ зарим гаж урсгалын юм бол бурхан ч гэсэн гэрлэж хүүхэд төрүүлсэн гэж ярьдаг байгаа. 예수는 부활하지 않았다. 이렇게 말하는 Есүс бол 이단도 дахин 있습니다. амьлаагүй гэж ярьдаг байгаа. 예수는 하나님의 아들이 아니다. Есүс бол бурханы хүүхэд бол биш ээ гэж хэлдэг байгаа. 예수는 결혼해서 아이를 낳았다. Есүс гэрлээд хүүхэд төрүүлсэн гэж ярьдаг байгаа. 이렇게 말하는 이단들을 우리 교회에서는 심각하게 받아들이지만 Тэгэхээр бид нар ийм юм ярьдаг хүмүүсийг бол бид нар бол ноцтой гэж л үздэг байгаа. 세상 사람들은 관심이 없습니다. Харин нийгмийн хүмүүс бол энд бол ямар ч хамаарахгүй. 또 사이비가 있습니다. За бас сайби гэж гаж урсгал байна. 사이비는 이단적 사상의 뿌리를 두고 있습니다. Тэр сайби гэдэг нь болохоор гаж урсгалуудыг бий болгох үндсийг тавьдаг ийм онолууд байгаа. 그리고 사회에 피해를 줍니다. Тэр нийгэмд хор үзүүлдэг. 사람들에게 반윤리적인 행위를 합니다. Тэгээд нийгэмд бол эсрэг юм үйлдэлийг бол ярьдаг байгаа. 그리고 자신들이 마치 기독교인 것처럼 흉내를 냅니다. За өөрөөсөө итгэгч хүмүүс шиг ийм дүр хэсэгдэг байгаа. 예를 들면 내가 오병이어 기적을 행할 수 있다. 내가 신이다. 나는 신의 대리인이다. 이렇게 말하는 이 사이비 종교가 있습니다. Жишээ нь бол 5 дахь хоёр загсыг бол би гаргаж чаднаа. Энэгээр олон хүмүүсийг хоолж чаднаа гэж бол өөрийгөө энэ янз бүрийн гайхамшиг хийж чаднаа гэж бол хэлдэг байгаа. 한국의 PD 수첩이라는 프로에서 Тэгээ Солонгосын нэгэн нэвтрүүлгээр 이런 사이비 교주들에 대해서 한 번씩 방송을 내보냅니다. ийм гаж ийм хүмүүсийн талаар бол ийм нэвтрүүлэг бол гаргадаг байгаа. 이들은 그 착한 성도들에게 나는 예수의 후계자니 돈과 몸을 아끼지 말고 바쳐라. За энэ хүмүүс юу гэж хэлдэг вэ гэвэл би Иесусийн ажлыг үргэлжлүүлэгч хүн байна. Юусыг- Тийм учраас та нар өөрхөн бие болон өргөлийг надад зориулаа гэж хэлдэг байгаа. 모임에서 탈퇴하는 사람은 배신자니 그들은 보복해야 된다. За хэрвээ энэ урсгалаас явах юм бол урагч тэр хүнийг шийтгэх ёстой гэж хэлдэг байгаа. 우리 믿음에 동의 안 하는 사람은 가족과도 인연을 끊어라. За бидний итгэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх юм бол гэр бүлээсээ харилцаагаа тасал гэж хэлдэг 이게 байгаа. 사이비 교주들이 하는 행동입니다. Энэ болохоор гаж урсгалуудын үүсгэн байгуулагч нарын ярьдаг зүйлээ. 그래서 복음에 대해서 우리가 잘 알아야 되고 Тийм учраас бид нар энэ сайн мэдээний талаар сайн мэдэх ёстой. 오늘 1강부터 10강까지 제가 여러분들에게 알려드린 것은 Тэгэхээр 1-ээс 10 дугаар хичээл та нар энэ сая хэлсний дагуу 우리 여러분들도 다 아시지만 та нар сайн мэдэж аваад 다시 한번 우리가 경각심을 갖고 дахиж энэ бат итгэлтэй болоод 예수님의 복음을 바로 정립해야 됩니다. сайн мэдээ одоо Есүс Христийн сайн мэдээг маш зөв тараах хэрэгтэй. зөв мэдэх 그래야 хэрэгтэй. 이단의 사이비에 빠지지 않게 됩니다. зөв мэдэх юм бол энэ гаж урсгалын онолд автахгүй. 이단은 성경 무호성을 부인합니다. За гарч урсгалын юу гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт болохоор Библийн алдааг үгүйсгдэг. Библи бол Муура는 бүрэн 건- төгс ном биш ээ гэж ярьдаг байна. 성경에 오류가 없다라는 겁니다. Тэгэхээр Библиэд бол ямар ч алдаа байхгүй. 그런데 이단들과 사이비는 Харин гаж урсгалын бол 어떤 건 하나님의 말씀, 어떤 건 인간의 말씀이라고 가리킵니다. тэгээ Библийн хоёр хуваагаад доторх нь нэг хэсэг нь хүний үг, нэг хэсэг нь бурхны үг гэж хуваачдаг. 이렇게 말하는 사람이 있으면 이단이구나 생각하시면 됩니다. Хэрвээ ийм юм ярьж явах юм бол энэ хүн гаж онолыг заадаг хүн байна гэж. 삼위일체를 부인하거나 왜곡합니다. За дараа нь болохоор гурвал бурхныг үгүйсгдэг. 성부, 성자, 성령을 부인합니다. Тэр эцэг бурхан, хүү бурхан, сүнс бурхан, ариун сүнс бурхныг үгүйсгдэг буюу аль нэгийг үгүйсгдэг байгаа. 그리고 예수님의 신성과 인성을 부인합니다. За Есүсийн бурханлаг чанараа хүн чанарыг үгүйсгдэг. 이런 사람들을 보면 이단이구나 생각하시면 됩니다. За хэрвээ ганцхан Есүс бурхан чанартай, хүн чанаргүй гэх юм бол хүн чанарыг үгүйсгэж байна гэсэн үг байгаа. 예수님의 гаж онол байна. 예수님의 십자가의 대속을 부인합니다. За загал маань цагаатгалыг үгүйсгдэг байна. 그리고 사람을 신격화합니다. За хэн нэгэн хүнийг бурханчилдаг. 사람을 구원자로 믿습니다. Хэн нэгэн хүнийг аврагч гэж итгэдэг. 이단과 사이비의 특징입니다. Энэ бол гаж урсгалын онцлог юм аа гэж. 직통계시를 이야기합니다. За тэд нар болохоор шууд илчлэл авсан гэж ярьдаг байгаа. 우리 대한민국에서 굉장히 활발하게 이단 활동하는 이단이 있습니다. За Солонгост бол маш идэвхтэй ажилладаг нэгэн гаж урсгал байгаа. 큰 믿음 교회라고 변승우입니다.
их итгэл гэдэг нэртэй. Тэр чуулганых нэр нь. 여기는 자기들이 모두가 사도라고 주장합니다. За тэр чуулганы хүмүүс бол өөрсдөө дандаа элчнэр гэж өөрсдөө нэрлэлждэг. 성경 말씀보다 지금 직통계시로 하나님이 자기에게 무언가를 말해줬다고 자꾸 그런 쪽으로만 성도들을 За 몰아갑니다. тэгэж хэлнэ гэдэг нь юу гэж хэлж байна гэдэг маань Библиэс илүүгээр бид нэр шууд Бурханаас илчлэлт авсан гэж ярьдаг байна. 그리고 범신론, 다신론을 이야기하면 이단입니다. За олон ургалч үзлэлийг ярьдаг гаж урсгалын байдаг. 예수님은 오직 구원자는 한 분입니다. За Есүс л ганцхан аврагч байгаа. 삼위 하나님 한 분입니다. Зөвхөн гурван бурхан аврагч. 그런데 하나님 외에 다른 신이 많다라고 이야기하는 걸 범신론, 다원주의라고 ургалч 합니다. үзэл гэдэг маань Бурханаас өөр бурхан дээр бас аврал байгаа гэж ярьдаг. Өөр шашинд ч гэсэн аврал байж магадгүй болно гэж ярьдаг хүмүүс бол олон ургалч үзэл хүмүүсээ гэж. 지옥을 부인합니다. За дараа нь юу гэж байна? 대표적인 이단이 Там байхгүй гэж ярьдаг байна. 대표적인 이단이 여호와 증인입니다. За там байхгүй гэж ярьдаг гаж урсгал болохоор Йоховагийн гэрчнэр байна. 그들은 지옥을 부인합니다. Тэд нар бол там байхгүй гэж ярьдаг байгаа. 여호와 증인 믿는 사람들만 이 지구에서 남아 살게 된다고 주장합니다. Тэд нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр Йоховагийн гэрчнэрт итгэдэг хүмүүс л энэ дэлхий дээр үлдээд мөнх амьдрна гэж ярьдаг. 아까 제가 말씀드렸던 이단의 특징 중에 하나가 사도신경 주기도문을 부인합니다. За сая ярьсны дагуу элч нарын тунхаг болон эзний заасан залбирлыг уншдаггүй, үгүйсгдэг байгаа. 그다음에 이제 이단의 계보인데 이거는 저희 이제 한국에서 일어났던 이단의 계보기 때문에 제가 하나 넘어가겠습니다. 다시 한 번만 정리하면 이단은 성경 66권을 부인하거나 잘못 해석하는 걸 이단이라고 합니다. За тэгээ гаж урсгалын нь болохоор Библийн 66 номыг бүгдийг хүлээн зөвшөөрдгөө тэрнээс нь түүж ингэж сонгож ингэж заадаг байгаа. 예. 그리고 이제 2번부터 쭉 보면 제가 아까 설명해 드렸던 거를 제가 하나하나 이렇게 또 다시 정리했으니 이 글을 아니 그 책자를 보시면 압니다. За тэгээ энэ номон дээр бол байгаа номыг харах юм бол мэднэ. 또 하나 신천지가 주장하는 그 계시록의 말씀이 있지요. За тэгээд Шин тэнгэр газрынхан болохоор илчлэлт номын тухай ярьдаг байгаа. 14만 4천입니다. 144 мянган хүн илчлэл номон дээр гардаг. 얼마나 이들이 엉터리인지. За 144 мянган хүн гэж ярьдаг байгаа. 14만 4천 명 안에만 들어와야 구원받는다라고 처음엔 그렇게 주장했습니다. 144 мянган хүн дотор л орж иж тэр хүмүүс аврагдана гэж ингэж ярьдаг байгаа. 지금 14만 4천 명이 넘었거든요. Одоо болохоор 144 мянган хүн яасан байна? 14만 4천이 되면 даваа явцсан. 천국이 이루어진다라고 주장했었습니다. 144 мянган итгэгчтэй болчих юм бол мөнхийн улс болж өөрчлөгдөнө гэж ярьдаг байсан. 근데 이미 14만 4천이 넘었거든요. Одоо болохоор тэдний итгэгчнэр нь болохоор энэ тооноос ихссэн, даваа явцсан. 14만 4천은 상징적 의미입니다. 상징적으로. Тэгэхээр 144 мянган хүн гэдэг маань зүгээр бэлэг тэмдгийн тоо. Тэрнээс жинхнээсээ 144 мянган хүнийг яриаг байгаа. 14만 4천을 제가 자세히 설명해 드리겠습니다. За 144 мянган хүний талаар 구약에 дэлгэрүүлж ярив. 야곱의 12아들, 12지파가 있습니다. Тэр Йоховын 12 хүүхдээр 12 овог бий болсон байгаа тийм. 신약에 12제자가 있습니다. За шинэ гэрээнд болохоор 12 элчнэр байгаа, дагалдагч нар. 구약의 12지파를 통하여 Тэгээ хуучин гэрээний 12 овгоор дамжуул. 신약의 12제자를 통하여 Шинэ гэрээний 12 элчнэр нийлээд 예수님을 나의 구주로 영접한 Есүсийг өөрийнхөө аврагчаар хүлээн авсан 셀 수 없는 수많은 무리를 14만 4천이라고 표현하는 것입니다. тоолж баршгүй өв олон хүмүүсийг 144 мянган хүнээр төлөөлүүлж бичсэн. 그런데 зөвлөж бичсэн. 이단들이 이걸 가지고 장난질을 합니다. За тэгэхээр гаж урсгалынхын энэ тоогоор дамжуулж тоглоом тоглодог байгаа. 다시 한번 말씀드립니다. 14만 4천은 구약의 12지파와 신약의 12제자를 통하여 셀 수 없는 수많은 무리가 예수님을 영접한 수를 상징적으로 표현한 것입니다. За дахиад хэлэх юм бол хуучин гэрээний 12 овгийн хүмүүс болон шинэ гэрээний 12 элчнэрээр төлөөлүүлж Иесус Христ итгэсэн өв олон хүмүүсийг бэлэгдэж хэлсэн тоо бол 144 мянган гэсэн тоо юм аа гэж. 또 하나만 설명하고 책자를 보시도록 하겠습니다. 왜냐하면 또 다른 걸 또 해드려야 돼서 양태론이라는 게 있습니다.
Янтерун. 양태론. 양태론. За янтерун гэж байгаа хоёр үзэлт онол гэж байгаа. 우리 성부, 성자, 성령 하나님은 각각 인격을 갖고 계시거든요. Тэгэхээр эцэг бурхан, хүү бурхан, сүнс бурхан тус тусдаа өөрийн гэсэн онцлогтой. 이 세 분이 한 하나님입니다. Энэ гуруула бурхан те гурвал бурхан. 그런데 이단들은 이렇게 주장합니다. Харин гаж урсгалынх нь юу гэж хэлдэг вэ гэхээр 성부 하나님이 эцэг бурхан 예수님이 되었다가 Есүс болж хувраад 성령이 되었다가 ариунс болж хувраад 이렇게 변한다라고 가르칩니다. ингэж хувирдаг гэж заагаад байдаг. 이것을 신학적인 용어로 양태론이라고 합니다. За тэгэхээр энэ теологийн онолоор болохоор хоёр үзэлт онол гэж байгаа. 이렇게 주장하는 사람이 있으면 이단입니다. Хэрвээ ингэж хувирдаг эцэг бурхан, хүү бурхан болоод ариун сүнс бурхан болоод ингэ хувирдаг гэх юм бол буруу онолоо гэсэн байгаа. Тус тусдаа байгаа гэсэн. 그래서 이 제자 훈련이 교회 안에 필요한 겁니다. Тийм учраас энэ онолын талаарх мэдлэг бол чуулган дотор бол маш чухлаа. 여기는 이제 하고 잠깐만 거시기 넘어갈게. 이제 대략 이단과 사이비가 어떤 건지 아시겠지요? Ерөнхийдөө бол одоо гаж урсгал ямар вэ гэдгийг ойлгож эхэлж байна уу? 이제 신천지에 대해서 한번 간략하게 보도록 За 하겠습니다. шин тэнгэр газрын тухай нэг үзье. Энэ номын 7 дугаар хуудсан дээр байгаа. 잠깐만요. 자, 신천지. Шин тэнгэр газраа гэж. 여기 그냥 넘어가고 제1강, 2단 제1강이 있습니다. 7 дугаар хуудсан дээр байгаа. Энэ 참 창피한 일입니다. Нингэн номын 7 дугаар хуудсан дээр. 이만희가 한국 사람입니다. За энэ үүсгэн байгуулагч нь хэн гэж хүн байгаа вэ? Иманы гэдэг маань 예, 예. Солонгос хүн. 이 사람이 이만희입니다. Энэ нэг өвөө бол Солонгос хүн шүү заяа. 90살이 넘었습니다. Одоо бол нэг 90 гарцсан хүн байгаа. 이 사람은 경상북도 우리나라의 경상북도란 지역에서 태어났거든요. За энэ хүн болохоор Гёмбук гэдэг аймагт төрсэн байгаа. 또 우리나라의 이단 박태선이라는 신앙촌 이단이 있습니다. За бас нэг өөр Пактесон гэдэг бас нэг гаж хүн байгаа. Гаж 그 онолыг заадаг хүн. 밑에서 공부했던 사람입니다. Тэр хүнээс энэ зүйлүүдийг сурсан хүн байгаа. 그가 따로 나와서 신천지를 세운 겁니다. За энэ Пактесон гэдэг хүний цугдаанд явж яснаа энэ Иманы гэдэг маань салаад өөрөө нэг юм урсгал байгуулсан байгаа. 그리고 한때 우리나라의 대표적인 가수가 있습니다. За би Солонгосын тэр үед нэг юм дуучин байсан, нэртэй дуучин. 아마 몽골에도 그 노래가 유행했을 텐데 강남 스타일. Монгол ч гэсэн 예. мэддэг баг. Gangnam Style гэдэг 오빤 дуу байгаа. 강남 스타일. 싸이 아시죠? Open Gangnam Style гэдэг мэдэн шүү дээ, тэ. 이 싸이의 장인이 유재열입니다. Тэр энэ одоо дуучны хадам аав нь эхнэрийнх нь 같은- аав нь болохоор энэ 예. гаж урсгалын хүн. Үүсгэн 같이 байгуулсан. 이단에 속해 있던 사람이었습니다. Тэгэхээр энэ хүмүүс болон энэ Иманхи, Пактесон энэ төр болохоор бүгдээрээ нэг юм урсгалын хүмүүс байсан байгаа. 근데 유재열과 이만희가 대립하면서 따로 나와 신천지를 세운 겁니다. За Южеёл болон Иманы хоёр бол тусдаа гараад энэ шин тэнгэр газрыг байгуулсан байна. 신천지 교리에 이것은 어디에서 다 카피를 했느냐? За тэгэхээр гаж урсгалынх нь дандаа нэг нэгнээс хуулбарладаг байгаа. 지금 우리나라에 шин тэнгэр газрын онол нь болохоор хинээс авсан бэ гэх юм бол 문제를 일으키는 통일교, энэ болохоор мүүнэс ийм нэгдлийн сүм мүүний онолыг бол өөрөө аваад өөрөө дээр нь нэмээд шин тэнгэр газрыг бий болгосон гэсэн үг байна. 그리고 이단 김건남, 김병의 생명교회 이런 곳에서 교리를 카피해서 만들어 놓은 것이 이만희의 교리입니다. За их тайвны сүм ийм нэгдлийн чуулган гээд энэ мүүний энэ онолоос аваад өөрөө дээр нь нэмээд шин тэнгэр газрыг байгуулсан. 자, Үүсгэсэн байна. 왜 신천지를 이단이라고 할까요? За тэгвэл яагаад шин тэнгэр газар маань гаж урсгал вэ? 성경의 기본 교리를 믿지 않습니다. Христ итгэлийн гол сургаалд итгэдэггүй. 예수님을 유일한 구원자, 중보자로 믿지 않습니다. Есүс Христийг одоо аврагч цорын ганц эзэн гэж юрээс итгэдэггүй. 이만희가 쓴 책을 보면 Иманыгийн бичсэн энэ номыг харвал 실제로 이만희가 쓴 책도 아닙니다. тэр бичсэн ном нь өөрөө ч бичээгүй тэр ном байгаа. 그 밑에 있는 하수인들이 책을 기록하는 겁니다. За түүний туслахууд нь тэр номыг бичсэн байна.
목사님 보셨어요? 라고 제게 질문한다면 хэрвээ та тэр номыг харсан уу гэдээ асуувал 이만희의 2인자였던 오른팔 역할을 감당했던 за Иманыгийн баруун гар болсон нэгэн хүнтэй 신현욱이라는 шинэ 목사님이 계십니다. гэж нэг пастор байгаа. 그 사람이 이만희 이 신천지에서 탈퇴했습니다. Тэр хүн болохоор шин тэнгэр газраас гарсан. 그리고 제가 다니던 신학교에 들어왔습니다. За тэгээд тэр хүн болохоор өөрийнх нь явдаг одоо Библийн сургуульд орсон. 그 신현우라는 분이 저의 짝꿍이었습니다. 짝꿍. 짝꿍을 뭐라고 표현해야 돼? 동기. 예, 제 옆에 앉아. Тэгээд тэр хүн болохоор өөрийнх нь сургуульд ангид нь яг хажууд нь суудаг хүүхэд болсон байна. 그래서 그분의 이야기를 들어보면 이만희가 쓰는 책이 아니라고 합니다. Тэр хүний үгийг сонсох юм бол Иманы өөрөө энэ номыг бол бичээгүй. 그 밑에는 하수인들이 다 책을 기록한다고 합니다. Тэр Иманыгийн бичсэн тэр номын туслахууд нь бичсэн. 이들은 예수님의 동정녀 탄생을 부인합니다. За энэ шин тэнгэр газрынх болохоор Есүс Христийн онгон мараас төрснийг бол үгүйсгдэг байгаа. 삼위일체 자리에 성령의 자리에 이만희를 올려놓습니다. Тэгээ гурван бурхны ариун сүнсний оронд Иманыг тавьсан байна. 예수님의 신성을 부인합니다. Есүс Христийн бурханлаг чанарыг үгүйсгсэн. 그리고 이만희가 교주, 기료, 진료, 생명이라고 가르칩니다. За тэд нар заахтаа болохоор Иманы үнэн ам зам мөн гэж заадаг. 이만희를 통하지 않고는 하나님께로 예수님께로 갈 자가 없다고 가르칩니다. Иманыгаар дамжихгүй бол эцэгт хүрэхгүй гэж заадаг. 이와 같은 우상 숭배와 신성 모독이 어디 있겠습니까? Ингэж бурхныг доромжилсан энэ буруу заасан юм зүйл гэж байхгүй. 신천지를 한마디로 이렇게 정의합니다. За тэгээ шин тэнгэр газрыг нэг үгээр хэлэх юм бол 종교를 빙자하여 성경을 가지고 사기치는 종교 집단입니다. за шашны одоо лоовирчд буюу Библиэр дамжуулж хүмүүсийг шашны лоовирчдаа гэж тодорхойлдог байна. 절대 이만희 이야기가 나왔을 때 빠지면 안 됩니다. Тэгэхээр энэ үгийг ярих болгонд ерөөсөө орхитуулж болохгүй. 그래서 교회 안에서 이런 젊은 친구들에게 복음, 예수님에 대해서 자꾸 가르쳐야 됩니다. Тийм учраас залуу хүмүүст болохоор Есүсийн тухай үргэлж заах хэрэгтэй. 그래야 예수님을 떠난 다른 이야기가 들어왔을 때 아, 이거 이단이구나 판단이 됩니다. Хэрвээ сайн ингээд сурцсан бол Есүсээс шал өөр юм яриад ирэх юм бол энэ чинь бол гаж онол байна гэд мэдэх боломжтой. 그 이만희가 주장하는 말씀, 사람, 교회 이런 이야기들인데 시, 물, 양식, 나무, 그릇, 가마솥 이런 것들을 표현한다라면 내 가까운 사람이 이런 단어를 사용하면 아 신천지구나 아셔야 됩니다. За шин тэнгэрийн газрынх нь бол хамгийн их эрхэл баян хэрэгэлдэг үгнүүд байдаг байгаа. Үр, тэгээд ус, хоол, гал, тэгээд гэрэл, тэгээд одоо эрдэнэс, цус, будаа, тэгээд ус үзэм. 그리고 ийм үгнүүдийг айгүй хэрэгэлдэг байгаа. 갖고 계시겠지만 신천지가 사용하는 간판 명칭이 있습니다. Тэгэхээр шин тэнгэр газрынхны ингээ пост байгаа, хаяг байдаг байгаа. 좀 유심히 한번 읽어보셔서 Та нар болохоор уншиж үзээд 기도원, Гедеон гэж байгаа. Гедеон 제자 훈련원, дагалдагч бэлтгэх сургууль, 두란노 선교회, Турано сайн илгээлтийн 열린 성격 교육원, одоо нээлттэй Библийн хичээл, 성경 무료 강해 Библийн үнгүй хичээл, 이런 단어들이 있는 간판을 보면 иймэрхүү зарлалууд байх юм бол 신천지구나 энэ бол шин 생각하시면 тэнгэр газар 됩니다. байна гэж мэдэх. 그러니까 그 책자에 기록이 되어 있으니 자세히 한번 За энэ номон 읽어보시기 дээр байгаа 바랍니다. шүү сайн хараарай. 이 신천지의 이만희는 자신을 믿어야 구원 받는다라고 가르칩니다. За тэгээд Иманы хүн болохоор та нар надад итгэж аврал авна гэж заадаг байгаа хүмүүстэй. 새 언약과 새 일을 지키는 자가 구원을 받는다라는 엉뚱한 주장을 합니다. За шин гэрээ болон шин одоо хуулийг биелүүлж аврагдана гэж ярьдаг байгаа. 이것 또한 책자에 있으니까 자세히 한번 가서 읽어보시기 바랍니다. За энэ бүх зүйлүүдийг бүр нарийн гэртээ очиод ингээ сайн үзээрэй. 신천지 뜻이 새 하늘과 새 땅이란 뜻이에요. Тэгэхээр энэ шин тэнгэр газар маань шин газар болон шин тэнгэр гэсэн 근데 이 утгатай. 좋은 단어를 이들이 가져갔습니다. Тэгээ энэ одоо үгийг Библиэр байгаа үгийг эднэр л аваа явуулсан өөртөө хэрэгэлсэн. 좀 한번 더 계속 넘겨줘 보실래요? 이만희 사진 나올 때까지. 또 더 하나, 더 계속 넘기시면 돼요. 또 하나, 예. 이게 지금 언제 있었던 일이냐?
코로나가 발생되었을 때 За энэ тахал болох корона бий болох үед 우리나라에 이 사진이 이슈가 됐었습니다. энэ зураг болохоор хүмүүсийн дунд асуудал болсон. 아니 이만희가 하나님이라는데 Ийманы чи өөрөө бурхан гэдээсэн чинь 나이가 들어 사람 말귀도 못 알아듣습니다. хөгшрөөдгөө гэж ярьдаг өөрийгөө. хөгшрөөд юм сонсгоо байгаад өөрчлөгдсөн. 그런데 기자회견 하는데 옆에서 비서가 얘기를 해주는 대로만 대답합니다. За тэгээд энэ хажууд нь байгаа нэг юм тайлбарлагч байна те. Энэ болохоор энэний хэлсний дагуу сонсохгүй учраас ойртож очиад асуудаг ба. Ингэж хэлж जैन тэгэж хэлж जैन гэдэг. 이런 하나님을 어떻게 믿습니까? Ийм одоо хүн ийм бурханд яаж итгэх юм бэ? 말귀도 못 알아듣는데 Хүний ярьж байгаа юмыг сонсдоггүй. 옆에서 비서가 얘기해 주는 대로 대답하는데 Хажууд нь нэг хүн заавал тайлбарлаж хэлж өгдөг байна. 정말 이 사진 가지고 우리가 굉장히 많이 웃었었거든요. 어떻게 저런 분을 하나님이라고 믿을까? Энэ зургийг хараад маш их шоолсон байна. Ийм хүн бурхан байх ч гэжтэй гэж. 지금 여기에 뭐라고 써 있냐면 답변 안 하셔도 됩니다라고 가르쳐줘요 비서가. Энд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр янз бүрийн асуултууд сэтгүүлчнэр асуулт асуухаар 기자회견 하는데 хариулахгүй байж 답변하지 болно 말라고. гэж хэлдэг байгаа. 하나님이 과연 이런 하나님일까요? 이런 Хэрвээ 하나님 бурхан байсан 아닙니다. бол ийм зүйл хэлэх болов. 또 이만희 자신만이 죄인 줄 알고 주장합니다. За Иманы болохоор өөрийгөө би одоо буцаж эргэж ирсэн Есүсээ гэж ярьдаг. 그 성령 보혜사의 자리에 자신이 왔다고 주장합니다. За өмгөөлөгч ариун сүнсний оронд өөрийгөө тавьчихсан байдаг. 그리고 요한계시록을 가지고 장난을 하는데 За илчлэлт номоор дамжуулж өөрийгөө дандаа ярьдаг байгаа. 이만희가 만국을 다스릴 자라고 주장합니다. За Иманы болохоор төмөр гинжээр үндэстнүүдийг захирагч хүү гэж өөрийгөө хэлсэн байгаа. 그래서 이 이단 이만희가 요한계시록을 가지고 장난칩니다. За тэгээ энэ хүн болохоор илчлэлт номын үгнүүдийг авч янз бүрийн одоо хачин юм онолуудыг гаргаж ирсэн байгаа. 요한계시록은 무서운 책도 아니고 어려운 책도 아닙니다. За илчлэлт ном бол аимшигтай номч биш, ойлгохдохгүй номч бол биш ээ. 예수님의 복음을 증거하다가 반모섬에 갇힌 사도 요한에게 За Есүсийн сайн мэдээ тарааж агаад Патам гэдэг арал дээр хоригдсон Йохан бичсэн. 예수님이 나타나셨습니다. Тэр Йоханд Есүс харагдаад үзэгдээд 그리고 구약에 있는 에스겔, 다니엘, 이사야서에 있는 말씀들을 за тэгээд хуучин гэрээний Изекиэл, Даниэл тэр номнууд дээр бичигдсэн үйл явдлыг 다시 한번 사도 요한에게 알려주는 дахиж Йоханд хэлж өгч байгаа юм ном бол 소망과 위로의 책이 요한계시록입니다. тийм учраас тайтгар болон урам зориг өгдөг ном бол илчлэлт ном юм аа. 이 정통 교회는 삼위일체를 이야기하지요. За уламжлалт чуулган бол гурвал бурхны тухай ярьдаг байгаа. 성부, 성자, 성령 하나님은 동일한 하나님이시지만 Тэгээ эцэг бурхан, хүү бурхан, ариун сүнс бурхан гуруула нэг төвшнэр. 한 분 하나님입니다. Нэг боловч гуруула тустай боловч нэг бодгол гэж. 인격이 다른 그런 하나님이십니다. За тустай өөр ингэсэн одоо энэ бодгол боловч нэг гэж хэлсэн байна. 그런데 이 신천지에서 삼위일체를 이렇게 이야기합니다. За шин тэнгэр газрынхан болохоор энэ гурвал бурхны талаар ярихдаа 세 자리가 있다고 해요. 삼위일체를 사람들 자리로 이야기합니다. за тэгээ гурвал бурхны гурван энэ суудал гэж ярьдаг. 어떤 위치로 얘기하는 거죠. Гурван байрлал гэж ярьдаг байгаа. 그래서 하나님, 예수님 Тэгээ бурхны суудал, Есүсийн суудал 그리고 보혜사 성령의 자리에 자신을 이긴 자라고 합니다. тэгээ ариун сүнсний суудал дээр өөрийгөө болохоор ялсан нэгэн гэж хэлдэг байгаа. Иманы. 이게 신천지의 실체입니다. За энэ болохоор шин тэнгэр газрын яг бодит байдал нь бол ийм. 이것 또한 제가 책에다가 자세하게 기록했으니 한번 읽어보시면 됩니다. За номон дээр байгаа учраас бас харж болно. 5시 반까지 마쳐야 돼서 이제 두 번째 하나님의 교회로 넘어가 봅니다. За хоёрдугаарх нь болохоор бурхны чуулган буюу ансан хүн гэж хүн байгаа. 15분 남았습니다. 15 минут үлдлээ. 하나님의 교회 이 사람이 안산홍입니다. За энэ хүнийг бол ансан хүн гэдэг байгаа. 이 안사람도 한국 사람입니다. Энэ хүн ч гэсэн солонгос хүн. 그런데 이가 실제 있는 사건 신문에도 난 겁니다.
За энэ хүний үйл явдал нь бол бодитоор сонин дээр бас хэвлэгдэжсэн. 우리가 한번 생각해 보세요. За бид нар бодоод үзэх юм бол 하나님이 밥 먹다가 뇌졸중으로 쓰러져 죽는 하나님을 믿을 수 있습니까? за энэ хүн болохоор одоо цус харваад нас орсон байгаа. 안산홍이는 бурхан ингэж цус харваж нас орох уу? 안산홍은 부산에 있는 모 식당에서 밥 먹다가 뇌졸중으로 쓰러져 죽었습니다. За 1985 онд болохоор Бусааны нэг хоолны газар цус харваж нас орсон. 이게 실제 일입니다. Энэ бол яг бодиттой болсон үйл явдал. 안산홍이 죽고 나니까 Тэгээ ансан хүнгээ энэ хүн нас орсны дараа 안산홍의 첫째 부인도 있고 за энэ хүний одоо эхний эхнэр байна. 지금 하나님의 교회를 움직이는 장길자가 있습니다. За тэр хүн болохоор одоо ээж бурхныг үүсгэн байгуулах 어머니 하나님이라고 하죠. Жангилжа гэж хүн байгаа. 장길자는 За энэ ээж бурхны энэ Жангилжа гэдэг гихч хүн 안산홍이 살아 있을 때 ансан хүнийг амьд байхад 그 교회 집사였습니다. тэр чуулганы үйлчлэгч нь байсан. 남편도 있는 여자였습니다. Тэр хүн өөрөө нөхөртэй байсан. 근데 안산홍이 죽고 나니까 Ансан хүнийг нас оронгууд 남편과 이혼합니다. нөхрөөсөө салсан. 그리고 자신이 안산홍의 부인이라고 주장합니다. Тэгээ өөрийгөө би одоо ансан хүний эхнэр юм а гэж гарч ирсэн. 그래야 지금 하나님의 교회를 다시 세운 겁니다. Тэгээд бурхны сүмийг дахиж ингэж өгшлүүлж авч явсан. 우리 예수님 무덤이 없습니다. За бидний Есүст болохоор ийм 근데 шарил 이 гэж байхгүй. 안산홍에는 무덤이 있습니다. За энэ ансан хүнд ийм шарил байгаа. 하나님이 어떻게 무덤이 있겠습니까? Бурханд одоо шарил гэж байх уу? 이 하나만 더 넘겨주시면 이 사람이 장길자입니다. За энэ хүн бол Жангилжа гэдэг хүн. Тэ? 아까도 말씀드렸다시피 남편 김재훈과 함께 안산홍 살았을 때 그 교회를 섬겼습니다. За энэ хүн болохоор ансан хүнийг амьд байхад бол нөхөр Кимжээ хүн гэдэг нөхөртөөгөө тэр чуулганд явдаг хүн байсан. 안산홍이 죽고 나자 자신이 신부라고 그렇게 주장했습니다. За ансан хүнийг өгсөний дараа би бол бурхны сүт бүсгүй байна гэд 그리고 өөрийгөө нэрлэж гэлсэн. 지금 하나님의 교회 총회장이 있습니다. Одоо бурхны чуулганы тэргүүн байгаа. 그 총회장이 바로 сүм. Мгм. 장길자의 처 조카입니다. За одоо тэгээд энэ Жангилжагийн одоо ачин энэ чуулганы бас тэргүүн байгаа. Энэ гаж урсгалын. 이들은 그 예수님에 대해서 유월절과 안식일 절기를 지켜야 구원받는다라고 주장합니다. За эднэр болохоор онцлог нь бол алгасал баяр. Тэгээд одоо энэ баярууд хуучин гэрэн дээр байгаа баяруудыг тэмдэглэж ээж л аврагдана гэж заадаг байгаа. 그래서 하나님의 교회 앞에 보면 큰 현수막이 걸려 있습니다. За тэгээд бурхны сүмийн гадаа юм хайгууд байгаа. 유월절을 지켜라. Алгасал дээгүүр өнгөрөх баярыг тэмдэглэх ёстой. 초막절을 지켜라. Майхан баярыг тэмдэглээрэй. 한번 생각해 보세요. Бодоод үзэх юм бол 유월절을 지키려면 제대로 지켜야죠. хэрвээ алгасал баярыг тэмдэглэж байгаа бол 근데 зүү зах ёстой тэмдэглэх ёстой. 이들은 이름만 그렇습니다. Эдгээр бол зүгээр нэрийг сонссон. 분명 성경에 7대 절기를 하나님이 이스라엘 백성에게 주셨습니다. Бурхан болохоор 7 баярыг болохоор Израилийн ард түмэнд өгсөн. 근데 그 7대 절기가 예수님 안에서 다 성취되었습니다. Гэхдээ тэр 7 баяр бол Есүс Христийн дотор бүгдээрээ гүйцэд болсон. 그래서 우리는 예배를 드리는 겁니다. Тийм учраас бид нар мөргөлийн цагаараа тэр баярыг тэмдэглэдэг байгаа. 그런데 이런 엉뚱한 이야기를 가지고 사람들을 현혹시키고 있죠. За тэгээ хуучин гэрээний дээр баяруудаар дамжуулж хүмүүсийг бол хуурдаг гэж. 이들이 주장하는 새 시대가 있습니다. За тэдний ярьдаг нэг шин үе гэж ярьдаг байгаа. Шин үе эхэллээ. 성부 시대가 있다고 주장합니다. За үе ярихдаа бол эцэг бурхны үе гэж байдаг. 여호와 하나님이 유월절을 제정해 줬기 때문에 이 성부 시대가 있다고 주장합니다. Яавэ бурхан тэр үед одоо баяруудыг хэлж өгсөн учраас Яавэ бурхны үе, цаг үе гэж хэлдэг. 성자 시대가 있다고 주장합니다. За хүү бурхны нэгэн цаг үе байгаа гэж ярьдаг байгаа. 유월절 어린 양 예수가 이 땅에 와서 그 절기를 지켰다라고 주장합니다. За хураг болсон Есүс энэ дэлхий дээр ирээд өөрөө алгасал баярыг тэмдэглэсэн гэж ярьдаг. 그런데 이들은 예수님을 실패자라고 합니다. Гэхдээ энэ хүмүүс болохоор Есүс бол алдаа гаргагч гэж. 그 이유는 잠시 후에 설명해 드리겠습니다. тэрийг дараа нь хэлж өгнө. 그리고 성령 시대가 있다라고 주장합니다. За тэд нар одоо бас ариун сүнсний үе гэж ярьдаг байна. 그 성령 시대에 안산홍이 이 땅에 왔다라고 주장합니다. Тэр ариун сүнсний үедээ болохоор ансан хүн гэдэг хүн ирээд тэр ариун сүнсний үед байна гэж үеийг бий болгосон гэж ярьдаг. 예, 저
두 번만 이거 한번 눌러 주실래요? 한 번만. 예, 여기 끝. 이들이 예수님을 실패자라고 하는 이유가 있습니다. За энэ хүмүүс болохоор Есүс бол алдаа гаргасан гэж ярьдаг байгаа. 그래서 우리가 공부가 필요합니다. Тийм учраас бид нар энэ хичээл хийх хэрэгтэй. 조금만 연구하면 얼마나 엉터리인지 압니다. Жохон л одоо сонирхож үзэх юм бол мунхаг юм онл гэдэг нь мэдэгдэнэ. 하나님은 메시아 예수가 다윗의 가문을 통하여 오신다라고 예언했습니다. Бурхан болохоор Есүс Христ бол Давидын үр удмаас төрнө гэж хэлсэн байна. 그래서 마태복음 1장 족보에 보면 Тэр Матай 1-р бүлэг дээр Есүс Христийн ургийн бичгийг харвал 14대더라 14대더라 14대더라라는 단어가 등장합니다. 14 үе өнгөрч тэрнээс тэр хүртэл 14 үе тэрнээс тэр үе хүртэл 14 үе гэж бичсэн байгаа. 히브리 사람들은 이름이나 기타 다른 사항을 숫자로 표기하는 풍습이 있습니다. 그러니까 еврейчүүд болохоор хүмүүсийг болохоор тоогоор тэмдэглэдэг нэг юм уламжлал байсан байна. 다윗의 이름을 숫자로 표기하면 14입니다. Тэгэхээр Давидын нэрийг тоогоор тэмдэглэх юм бол 14 гэсэн тоо гарч ирнэ. 그래서 우리는 이렇게 연구해야 알지만 유대인들은 14대더라 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 하면 다윗의 가문을 통하여 다윗의 가문을 통하여 다윗의 가문을 통하여 메시아가 왔다는 얘기구나 이렇게 알아듣습니다. Тэгэхээр тэрнээс тэр үе хүртэл 14 үе байлаа 14 үе байлаа гэдэг маань Давидын үе Давидын үр удмаас төрөх юм байна гэж бол еврейчүүд бол мэднэ. 그 다윗이 40년간 왕위에 있었습니다. Тэр Давид бол 40 жил хаанчилсан байгаа. хаан байсантэй. 그래서 이들이 주장하는 게 여기입니다. 오실 메시아도 40년을 채워야 진짜 메시아래요. За тэд нар юу гэж ярьдаг вэ гэх юм бол ирсэн тэр Мешиа бол 40 жил байж ээж Мешиа болно гэж хэлдэг. 이런 엉터리가 어디 있습니까? Ийм одоо мунхаг зүйл гэж бол хаанч байхгүй. 예수님이 30세에 공생의 사역을 시작하셔서 33세에 십자가에 죽으셨습니다. За Есүс болохоор 30 наснда өөрийнхөө үйлчлэлийг хийгээд 3 жилийн дараа цовдлогдсон байгаа тий. 그런데 안산홍이가 자신이 30세에 침례를 받아서 37년간 이 땅에 있었기 때문에 예수님이 실패한 그 37년을 안산홍이 채웠다고 거짓 주장합니다. За ансан хүн яг үүнтэй адилхан би ч гэсэн 30 наснда Есүс шиг усаар угаалгаад Есүс 40 жил ингээ хаанчлах ёстой юм чинь би бас 40 жил Есүстэй адилхан 37 жил энэ дэлхий дээр амьдраад Есүсийн хийж чадаагүй 3 жилийг би үргэлжлүүлж хийнэ гэж хэлсэн байна. 근데 이 말도 얼마나 웃기냐면 37년이 아닙니다. Гэхдээ энэ бол ямар тэнэг вэ гэхээр 37 жил биш. 안산홍이라는 이 교회를 하나님의 교회를 세우기 전에 За тэгээд ансан хүн гэдэг энэ бурхны сүмийг байгуулахаас өмнө 제7일 안식교라는 또 우리나라에 이단이 있습니다. за адвентист гэдэг гач урсгал байгаа. 이미 адвентист гач 거기에서 урсгал явдаг байсан. 세례를 받고 그곳에 다녔었습니다. Тэгээд 7 дахь өдрийг сахигч амралтын өдрийг сахигч адвентист гэдэг ийм чуулганд гаж урсгалд ансан хүн явдаг байсан байгаа. 그러니 37년이 넘는 거예요. Тэгээ ингээд итгэлээр явсан энэ амьдрал нь 37 жилээс их байсан байна. 그래서 자신이 37년을 채워서 예수님의 사역을 40년을 마무리했다. 엉터리 거짓말입니다. Тэгэхээр Есүсийн 40 жилийг гүйцээсэн гэсэн энэ онол нь бол буруу онол болсон. 네. 이것도 이제 책을 읽어보시면 이런 내용들이 За номыг ингээ унших юм бол энэ бас утга нь бас байгаа. 이제 5분 남아서 한 가지만 빨리 하고 마치도록 하겠습니다. За 구원파입니다. авралын урсгал буюу төв баптист. 이 구원파는 초대교회 영지주의가 많았다겠잖아요. 거기에서 나온 겁니다. Тэгэхээр анхны чуулганы үед Янжижүү гэдэг энэ сүнслэг байдлыг дүүйлгдэг ийм урсгал байсан. Энэ галж урсгалын орж урсгалаас одоо юу үлгэр жисэн авсан ийм урсгал байгаа. 구원파는 세 명의 교주가 따로따로 있습니다. Тэгэхээр авралын урсгалд болохоор 3 янзын ийм удирдагч байгаа. 다 우리나라 사람들입니다. бүгдээрээ солонгос хүмүүс байгаа. 여기 구원파에 이 권신찬 유병원이라는 사람이 있습니다. За энэ дээр болохоор эхний хүн нь болохоор 권신찬 гэж хүн байгаа. 권신찬. 몇 년 전 대한민국이 떠들썩했던 사건이 있습니다. хэдэн жилийн өмнө одоо солонгосыг дөргөөс нэг үйл явдал болсон. 그때 이 유병원이 죽었다라고 거짓 소문을 퍼뜨렸었지요. За Юбен Вон гэж хүн байгаа. Энэ хүн нас барсан гэж худлаа мэдээлэл тараасан.
그리고 지금 또 활동하고 있는 이 요한이라는 구원파가 있습니다. За одоо яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа 이 Йохан гэж хүн байгаа. 근데 구원파 중에 가장 세력이 강한 곳이 박옥수입니다. За энэ авралын урсгал хамгийн хүчтэй энэ урсгал нь болохоор Паг Угсуугийн урсгал байгаа. 이 박옥수는 물을 만들어 놓고 이 물을 마시면 성도들이 사가면 병이 낫는다라고 판매합니다. За энэ хүн болохоор нэгэн усыг ингээд савлчаад итгэгч нарт энэ усыг уух юм бол өвчин чи эдгэрнэ гэж ингээд зарж байсан байгаа. Ус аяглаад зардаг хүн байсан. 혹여나 우리 여기 계신 분들에게 누군가 책을 갖다 줄 때 Магадгүй та нарт нэг хүн ирээд нэг ном ингээд үзүүлээд 영어로 투마로라고 써 있는 책이 있으면 투마로 내일 Tomorrow гэдэг нэртэй юм маргааш гэсэн нэртэй юм 그 책은 англиар 구원파에서 бичсэн ном 만든 байх юм. 겁니다. Ном байх юм бол тэр бол энэ авралын урсгалаас гаргасан ном шүү. 또 여러분에게 누군가가 Аха. 제3의 비밀, 거듭남의 비밀이라는 책을 주면 Хэрвээ хэн нэгэн хүн гмийн сагаатгалын нууц, 거기는 авралын нууц гэдэг ийм нууц гэсэн юмтэй юм ном харуулах юм бол эн чинь бол гаж урсгалах шүү. 거기가 авралын урсгал. 구원파입니다. Энэ болохоор энэ Төв Баптистийн номнууд шүү гэж. 하나 넘겨서 지금 Ийм 우리나라에 ийм номнууд байдаг байгаа. 유명한 가수가 있습니다. За хаашаа эргүүлэх юм бол нэгэн солонгосын нэгэн нэртэй дуучин байгаа. 박진영이라는 가수입니다. Тэгээ Пагжиньон гэж нэг 이 дуучин. 사람이 바로 유병원의 조카와 결혼했습니다. Энэ болохоор Юбон Вон гэдэг хүний одоо хоёр дахь энэ 이제 이혼했다는 뉴스도 나오긴 охинтой 했지만 суусан байгаа. 어쨌든 이 박진영이가 Тэгэхээр ямар ч байсан Пагжиньон чинь бол авралын урсгалд ингээ орсон хүн байгаа. 신학교를 가지도 않았으면서 Энэ хүн болохоор Библийн сургууль сураагүй мөртлөө 자신이 마치 성경을 다 통달한 것처럼 өөрийгөө бүх Библийг одоо уншсан хүн шиг 성경을 사람들에게 가리킵니다. одоо бол Библийг заагаад байгаа. 제대로 가르치면 누가 뭐라 하겠습니까? Зөв заах юм бол хэн ч юу ч ярихгүй. 근데 그의 강의를 들어보면 Түүний одоо хичээлийг ингээ сонсох юм бол 구원파에 뿌리를 두고 강의합니다. энэ авралын урсгалын онолын дагуу зааж ирсэн байгаа. 이 구원파를 돕는 모임들이 있습니다. За энэ авралын урсгалын одоо уулздаг ийм уулзалтууд байгаа. 많은 연예인들입니다. Маш олон одоо жүжигчд, дуучид бол очдог. 그래서 우리가 조심해야 되는 거예요. Тийм учраас бид нар болгоомжтой байх хэрэгтэй. 지금 이 박진영은 성경 강의를 하느라 정신이 없습니다. Одоо энэ хүн болохоор энэ Библийн хичээл заах гад ерөөсө завгүй байгаад байгаа. 자, 어디에 기초를 둔다겠죠? Мм. 어디에 기초를 두고 강의한다겠죠? Тэгэхээр энэ хүн болохоор юун дээр тулгуурлаж ярьж байгаа бол 구원파 교리에. энэ авралын урсгалын онолыг дээр тулгуурлаж залуучуудад юм яриад байгаа. 자, 이 구원파가 왜 이단이냐? За энэ авралын урсгал бол яагаад гаж юм бэ? Ямар онолууд байдаг юм бэ? 하나만 더 계속 넘겨주세요. 계속. 예. 이들은 구원을 깨달음으로 통해서 구원받는다고 주장합니다. За эдгээр ярихдаа болохоор авралыг зүгээр ухаарах юм бол аврагдана гэж ярьдаг байгаа. 회개를 Бид нар юу гэж ярьдаг 계속하면 вүлээ? 구원받지 이틀 못한 나오는데? 증거라고 합니다. 이 ухаарвал тэгээд гимшил байхгүй гэж ярьдаг байгаа. 기존의 교회 제도를 무시합니다. За эдгээр болохоор жирийн чуулгануудыг маш их одоо үгүйсгдэг, доромжилдаг байгаа. 구원파 안에는 장로가 없습니다. За энд болохоор ахлагч гэж байхгүй. 집사, 주일 성수, 11조, 사도신경, 주기도문 이런 것도 다 부인합니다. За энд болохоор уламжлалт чуулганы тогтолцоог үгүйсгээд ахлагч, үйлчлэгч, мөргөдлийн дараалал, эзний өдрийг сахих, 11 итгэлийн тунхаг энэ бүх зүйлүүдийг бүгдийг үгүйсгдэг байгаа. 이 박옥수는 신학교도 나오지 않았습니다. Тэгээ энийг үүсгэн байгуулсан Паг Угсуу гэж хүн болохоор ерөөсө Библийн сургууль сураагүй. 누군가가 여러분에게 찾아오셔서 Хэн нэгэн хүн та нар дээр ирээд 구원받은 날짜를 정확히 아십니까? 라고 물어본 거기는 구원파입니다. та нар аврагдсан өдөр он сараа яг мэдхүү гэж асуух юм бол энэ бол гаж урсгалаа гэж. 또 책을 읽어보시면 다 나와 있으니 책을 보시고 참고해 주시면 감사합니다. За тэгээ ном дээр байгаа үзээрэй гэж. 예, 이제 5시 반이 돼서 마치는데 이거 하나만 설명해 드리고 마치겠습니다. За ингээд дуусгая. Дуусгахаас өмнө нэг зүйлийг хэлье. 천국 가는 방법 있죠. 이거 자, 사용하는 방법만 알려드리고 마칩니다. Мөнхийн улсад очих арга гэдэг энэ нэг сайн мэдээний хуудас байгаа. Энийг яаж хэрэглэх талаар хэлж өгье. 누군가에게 예수님의 복음 제시를 해야 되잖아요.
Тэгээ бид нар нэг хүнд сайн мэдээ тараах гэж байгаа шүү дээ, тий? 이- Зүгээр бусдаа юм хуудас байгаа шүү. 그림 옆에 글씨가 있습니다. За энэ зургийн хажууд 예, 예. ийм одоо юу тайлбарууд байгаа. 이 그림과 그림을 보면서 설명해 드리면 됩니다. Тэгээ энэ зургийг хараад тайлбарлаж өгөөрэй. 참고로 이 위에 있는 사진은 우리 두 손녀입니다. За тэгээ энэ зураг нь болохоор өөрийнх нь ач гинэ, ачийн зураг 그 байгаа. 밑에 있는 가족 사진이 우리 딸 가족들입니다. Тэгээ энэ гэр бүлийн зураг нь болохоор өөрийнхөө гэр бүлийнхээ зургийг тавьсан байгаа шүү. 다른 사람들 놓으면 초상권 침해라 할까봐 우리 아이들을 넣습니다. Тэгээ өөр хүмүүсийн зураг тавьчихаар жоохон 그래서 асуудал 아무튼 гарах байх гэдэг 이거- өөрийнхөө гэр бүлийн зургийг тавьсан 예, байна. 이거를 잘 활용하셔서 여기에 있는 그림을 보면서 글씨를 읽어주시고 나중에 제일 뒤에 보면 영접 기도하는 방법까지 제가 다 기록을 해놨습니다. Тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор Иесусыг хүлээн авах залбирал гэж байгаа. 오늘 오전에 저와 우리 여러분들이 함께 예수님을 영접했던 것처럼 Тэгэхээр хамгийн эхлээд өглөө эхлэхдээ энэ залбиралыг уншсан байгаа те. Иесусыг хүлээн авах залбирал. 그 영접 기도까지 이 책자를 보고 함께 하시면 됩니다. За энэ одоо Иесусыг хүлээн авах залбиралыг тэр хүнтэйгээ хамт ингэж залбируул болно. 장시간 강의 들어주셔서 감사합니다. За ингэж хичээл сонсч өгсөнд баярлалаа.